Soifua manuia, pola manuia, ia malo le tau atai. E te tonu le mafofau te mailo soifua ia ma te mailo tatu wola uma ile ni tuaso. Iuina ese taimi mai tula ese aso ili faitauina faa le kalena. A o lo sila mai ma le vavai atu i ele tatonunga o le o lo ngotasia i tatu ilana me alofa o le soifua ma le ola. A faila se tatu tala. Tatu te whawhitai lo tatu mataisili. Ia ona o lana tausi whasoa i lana i le soifua whasoa mai ia le ngata ia ti oe o au. Ia matatu uma. Le aso lua le nei o le vai aso. Ona nafi le aso ngafua. Ia o te role le ua taunu Samoa ia ma le tatu atunu pele ia manisi o atunu o le lalolangi e kalena whatasi. Ia le ua le o ngatu tonu ngare mu o le nei vai aso. Vai aso lon tolu pe umarto e vai aso le la asau uma ne masina. Winga le o tatu le vai aso le whatafiti. Tau alunga le vai aso fuma umatu le masina o Iuni. O le nganga whaftai ili atua. Mau alunga lana tausinga i lo soifua. Maleola. Ia nei lava me umata tau te iai. Ia e mo ia e tofu tangata ma le mea o nofo mau mawai. Tofu fo i tangata e anga i lava tangata ia e sa ili o lava singa fia ngai ma le tangata lava ia i lana sa ili ngā malo i tonu o tatu tunu o tonu o Samoa i le mea o lo taula iai no tatu fasino manga. Wai mo ia o tatu wanga i mai ia tunu i fafo ma tatu no nofo ai. Ia o tatu lava fasino manga. I le mwhaina vesea oe o tatu uma o tangata Samoa. Pe te le iloa fa Samoa, pe te iloa fa Samoa. O le toto. Ioe, o lo tino malua ano. O le tatu fasino manga. O le mea na tatu wola mai ei afa pe tatu tele i whana nau Samoa. E mauti noa lava. O matua, 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 o matua, o matua. Tatu fasino manga lava la lau ele. Ioe. Mena reina tele iai tatu tala. Tele iai ia tatu o mana tunatunga, o mafufaunga. Iwo ina reina ave iai ave iai taringa. Ave iai leva ai. Ioe. E ave taula iai mea o malava. E mese lava oe leana e soifua i le atunu. Ma, ai ali me malie. O isi o tatu whanau. Ili whana nau Samoa. Au fai ma me pe e taula i le lato vai. O isi ta maiti. Whana nau fafo. A peo fai ma me sua malie i a lato. O lato anga i o lo lato le fasino manga. Manino le lei ma mala malama. Ioe. Ua pei o lea lato te tau aveina mafufonga o lato matua. Na whana nau. Ioe matupua e Samoa. A onga ai. Malo lato i loa fafatu. Ioe maatia e. Ia. E a fua mai lava i lau ele. Ole. O atu maunga lanu lau ava. Ma le samiti o ata lanu moana. A pi o moonga. O le saafi. A le tangata fatu pese Samoa. O le tangata tusitala. Tusitala. Tusipese. A o le tangata anu. Pe tusitala pe tusipese pe le ai fua. Ona moonga. Io e taula i lava. O Samoa lava. O lona fasino manga. Ia pe ona mafuanga na. Ia e whapena fo i sira ngona o le tatu totua. Ia so te tasi o le vai aso lua aso mawai atu. Ia eli ia se tatu na o malolo i le aso sa ona nafi. Ia o whai asitu ai ua tuai a e ale taimi o le fono tanga le pāle mene Samoa.
ia mo whape ai, ia wha umai ele songa fua, ia wha umai le fono. Si o piu tau mana i le fono, ia i fui atu e sau whatu nipo kalame o mana i e whalongolongo e fono, ma tau arumanga o whinaunga, e piu mea nā le statou tau tua fōi mwha o wina le tatou au nanga whaiwhai pēa i le pō ana pō. Ona e iere tari tonunga. A umane fōi, a pasia ne fōi tala o tupe. Ia ma whaatatitia ia ngā ruenga whaatatitia le malo mō le neitau sanga a luo ono, luo ono fitu. Ia, ona masai fōi lea, e tui lopo la se teimi e tui usu ia le fono. Lopo la le teimi e umai ia le usu ngā fono whai e te minei. Ia, o te manatu e fōi mai tae au, ono no winga ale o tae au. O la su whareile pasi e tala o tupi. Ia, ai tatou talia, lupe o mau, o lupe o pupula, ia po lea se tala tae au, ai pi o leo o a vave tu ua, ma vave marolo le fono ne. Ia le asi tio tatu e leo, tatu va ai i le va o, a mata le pa ia se tatu tala. Ia pea umar tatu amtanga masani, se ele le ia le tatu. O pese le la usua. O le pese e le usua e pei e a foi, o le pese o lotu tae au, pina lotu tae au ai o tatu matua, tatu te whaanono. Ia, ai i lo tatu o le tae au po le afiafi, o le atoanga o le tausinga le atua i ate oe, e le whaitau ia i le tae au ma le fiafi. Le tama e ua o mauai, o le asofo le nei, o lau mea alofa lea, ia e tausi ia lelei, na o oe e lelei ai, le neia so ua au mai, na o oe e lelei ai, le neia so ua au mai, ia noa ma mea sese, ua lango na lo uwai vai, a olo uwa ola oe, e te lango mai, na o oe e lelea, le neia so ua au mai, na o oe e lelea, le neia so ua au mai. O mea e tutupu ai, mea lelei e fia ai, a toa fo i ma mea tinga, e whatau ngā lue ai, pule oe e lelei ai, le neia so ua au mai, pule oe e lelei ai, le neia so ua au mai.
Fetaui mama mailei awa o te whaavai vai o oe e whaafela mei o oe o te sa o ai na o e le ai le neia so ua ama na o e le ai le neia so ua ama I o ele atua no mātou te paena o koe le lei ai. Mea uma mātou te whai o le nei aso e le lei I a te oe. Whaafitai lo alofa, whaafitai le nei aso fou, whaapopo I le whaitauina o aso lo mātou ola. Whaafitai le ola ma le mālosi tului. Whaafitai ta mā I lau tausinga, I lau leo leonga o lau pui puinga. Mai ai le toe ina o le loo matua. Se I oa I le talavou ma se pepe mea mea. O la mātou tatalo tamai, whaafetai anga le lei malo pule, whaafetai alofa. Tai le whaolatanga na e ta pena mo I mātou. I lo maliu malo toi tū manu malo I olo mātou tangata sala. Whamangalo I mātou uma tamai. I le toto po I o e ki risolo mātou li I mane whaola. I mangalo I mātou I leanga le lei. O Yesu le li iman faula. Amen. Yeah. Yeah. Mas pese le masanina pe pese tu ina malu matu e lotu tai au. Sia e pese te mio le lotu fiafi I po temine po tatu pese ai pe tai. Va ai tatu por kala. O le ngaduenga I a whale atu. Ngaduenga foa ma le ngaduenga pui le atu pe pui le tai au. Pe pui le aoli, pe pui le fiafi. O le atu la vaia ma le maualunga o la ngā lele. I le whailunga ina le tai au o uli a fiafi. Taimi whasolo atoa. E whawhetai e li tangata. A pese aia pese pi whaanganga mo lotu tai au. O le taimi e te ala whaia ne ai. Pese au fui la I le si ufongo to ina malo matutu e whaaleo ina le pese le. Io na. I le mana umir to inga me fulo le whaapahalengi o le leo. Io e. Pe pese to ine pese lo matua ia. Ia alu ar tangata I siona leo. Au le metu le matai o upu o le pese. Whai mai upu o le pese. I lona whai momu. Leta mai ua ou mawai. Le aso fou le nei. Ia vai o ta tuso le fasino I le aso fou. Ua ou mawai le lei leanga mea uma. I le aso fou le nei. O lau mea alofa lea. Ia e tausi ia le lei. Ia whetu pese aia pe pese e afu I whaanganga mo le tai au. Ane va aia le tatu por kalame, po le tai au, po le ouli, po le afiafi, po le levo le afiafi. E whafta ia le anga le lei o le atua. Ioe. Matangofie. Ia e tausi ia le lei le nei aso fou wa e amai. O le mea alofa. Every single day is a gift. Le aso fou o le mea alofa. Ia au noa ma me se. Ia vai. Tusa pi o le pese fou le
o lea ua ungani le pese le tua o le nei e sofo ia unoa mani mesese lang fai sia lan no rin fai na ungani fa per fatu pese ia unoa mani mesese lang fai tato wai fai mesese a le la fai mele manatu le fatu pese a o mau le nei e sofo o le mea lo fasili o na tau ia tu ititia mato mesese isia o leo fai mai ia unoa mani mea esese knowing very well ele mfenta tu ese mesese a o le fa manatu ia tato pese lea o le pese sau tu tono le lautusi o le salamo e se lau se fulu maliva ai le leifa lalu tango te titilo ia salamo se lau se fulu maliva, that's the longest chapter verses of the Bible. Ioe, tusile se lamo se lau se fulu maliva. 176 verses. Se lau fitu se fulu maleono ona foi. O inale e afo e fatu me fatu pese tusile. Le lau se lamo lea. E leo ta ua mai o i tonu tu stala. Pau va inga i latou le au sa ili ma au ata mai o le tuspa ia pe afua i le aina inisi o fai upu pe folinga mai ai o le telea ina whapea nisi rau o tawita. Ioe, ai leo mautino e leo whapea o au mai mautino e tuspa ia o tawita me tusala. Pei o ni naisa i linga ma suenga ia i latu wata mamai o tuspa ia e fua i mo meo i utala o tustusinga ia lela manatua ni sipi o maturity o le latu mafufaunga o tawita e sau e whalai tua ale o tawita ia o Esera ioe me fwoi nisi tangata sa ili ale o Esera o Taniel pei o totoru le na o lea pei e mawurunga lava le whainga o whenumea o tawita Daniel and then it's Israel. Israel. E tāua nei mea ia tātou te tilo i. Ar pesel, ar lau tusira leo salam. O le whai upo se lau sifun marfitu. E sau tu tonu nai tu tonu o le vaenga o le pi whaitau. O ta o sa meka. O tusilea. E vai na se furu ono. Ia pe tau te tilo iai o letters. O le mbona mea alphabetical order. Ia pia tau te tilo iai o le tātou pi whaitau. A, E, I, O, U. Whangala mo sifumar whao na letters. Tau le vi. Ioe, a o I la le vanga lea. Whapea. A lefa peta ngi mela. Ta leta he vau saina heta. Teta iota kafa. La meta mema nuna. Sa meka. O sa meka la. O le vaenga na le alphabetical order. Ai foi, e peru, Hebrew alphabetical order. Lera i eitu tonu i le foi upu lea. Lena no foi lotu spesele. Ma fatu me spesele, whapelo na whaitauina. Ia e lango ina oa. Ona whaolaina lea oau. Ona o whaasanga lea. E lea unoa i au tūrafonu. Or the message behind all these 176 verses. Pe o le fe au i tua o le tūlafono that God gave the law. Pe o le tau whaitau atu na i le fe au i tua a toa foi utune se lau fitus fumaleono. O le tūlafono na au maia e le tua e ao ina oli ai le tangata. Ioe. E oli ina ia saoloto le tangata. God gave the law in order to bring joy to his people by telling them to how to live as free people. Ioe. Tope le tapena o le me atoa le pi au mai atoa o le atu.
tae te pena atoa ai tangata a fai o se tulafono. E leo se tulafono e saisetia ai se tangata. E leo se tulafono ina fai oe ma uma polonga o le na tulafono e whaatupu ina ele oli o tangata ina ia ona i loa le atua soifua na whaia. Tato. E pi o le message atore na o lo i tua o le wha umi lea o le salamone. Tahua. E taua lo na whaitaunga i le tātou wawai a o le ai ai ar whatu pese. Lea i ari pese lea. O le pese o le waviao. Ne o pese atu e le fiafi. Ioi, ai alana ufi ta ua fe au whatu spaia. Tai i fo tātou por kalame o ne yaso. Ioi, fai mai fe au o le pese, fai mai upo le pese. Le tama e ua o mauai o le asofo le nei o lau mea alofa lea ia e tau si ia lelei na o oe e lelei ai le nei a so ua au mai na o oe e le sisi e fa i o oe le atua e te au mai le aso ai na o oe fo i le lei le aso tu i titia me se ia i mato o lono vi o le fa manatu me pese sa e po i fo le aso ua fia fitu na fitu le afuanga ala na o ta o pese o le fa manatu mai le atua e lofa a fai o le aso fou o lo me alofa mo i mato fa ai titia me se io vai venire un po' pese o lau me alofa le nei ia e tausi ia leina o ele le nei aso ua au mai fai mai lo le fai puelua ua au noa ma mea se ua langona lo vai e lo fa aulai e te lango mai na o ele le ia vai sen matangofi hata pese yala a mata ile aso mena laina fai tau ele fatu pese ia fatu langa mai lo au ila tu le au asafo ia ma ila tu e malama ile ngana fatu spa ia tu fatasi mafofongo tu stala fatu tu spa ia ma tu mafofongo tu spese ta ua fo ni fe au tangata ila tu e maua le taleni tu spese io pe no fai atu tu spese fa san musau tu spese fa leanganga tu spese fa tino fa leanganga e asisi sena io pe no fai atu e alana e tu sier pese fa san musau pese love song pese anga ili tenye anga ili tama pese le tenye le tama pese le tama le tenye fa to ama fai ana fa tino meia ina o ia ti tatu leola iaila leola ia tatu God is with us ia oni i vavai na foi le fa pe me pese le na ala na mafai na tusi le fa pese ona ola ia le tua afu le te fai o le tua e tu tusa le tua God is spirit afe mele upu e per o le spirit o le matangi male mana vola exactly the same word. Tusa le mena to. So ia tatula le afapelo ia te oe ia le afo. Ia le savili ale o le savili matangi savili the Holy Spirit, the Spirit, ia male breath of life. Manava ne femina manava ile tu le ola ia atamu. Oh no, ai lo leona ia. Yo melana, lela fe mai mei, te longa e se mo mei matato, fatu ata, tia mai lo tino, o mate,
tinoti le sia tua mela na le na fatu ora le mai fam tau sisili mo ila tu fole le no form classified me pi folinga e langa tatu eselo martulanga fole le o lono winga o pese fale nganga ma pese fale tino a fapela o pese fa san mosa lo único que kusi o ki pese fa san mosa o le sia tu tato e foi le tu lo life le tu mana vol rua tussa pau mena toru le va aia i lato hata mamai malatu fa ilo faila le arin tatu fa God is with us ia tatu vele e mai ai si tangata famile e mena te fai atu o tangata tu si pese le tangata tu si pese falenga fa longo fo i mafo fongo ni tangata tu si pese oka deep ele kele o kele mau ngata I don't have that talent I don't have it Ioi. Ai o le mele le lei ari tatu wa mai to ai. Le winga ona utala. Alfabet e sa o utala le tu le upu e Peru. E tu sai mena to. Tatu lo la ia e sa ona. Pe tau te tusi le pese fa le nganga. Tusi le pese fa le tino. O le tatu te tusi le temi fiola. Le tau te ola. Pe ola tu stala pese le fa le nganga le fiola. Afe le fai atu se longa o le ese ola ma oe tatu watira ia o le ese atua ai tu sia pese fa le tino o na te ola meaning that God is with you esa o pese se e fai silo loto e langa le fengo fin fa matala ai o la u tilo le fam tap sisili o la u leva ai fam tap sisili ina ia awa ese le foi la tatu te vavai o te a fa pela tatu te tusitala e te tusipese fa de tino ai muli ane a vatu mo le meo le avanoa ia te o te toe mafaufaua i le atua na faia oe na tanga foi la tusi pese fa le anganga e tusi le anganga oe the same spirit the spirit that you wrote i le pese fa de tino ma le spirit e tusia e pese o le spirit na that God o le atua ana te ola le tau te feola e once I say le ola le mtatu that means God left us if tana manino sino te vai e fam tau sisili yeah yo tu lo sorry wa tau emo mai tatu masini o tau per tatu masini Iorna, ma nei e pe no fai atu tatou ia masani i le i ngā tūlanga lea.
pese ia masani na pepese aina i o tātou mātua. Ina te au maia ia le amtanga fofo ia te oe mau amatari tātou por kalame o le ni aso ia u malo o le tātou por kalame masani matamaita i o mua whanua tupai i le tau le iwa. Talo le tau le iwa ia o le tāna o le 5 a New Zealand. Se te iluma mai o le tau le tūlae 8 o le watu tātou teimi ua le tāina le 7. Tūlae 8 ia o le ma whatamnoanga ia pe uma o le ale o presidente ia o le chairman ia po le te fono o le Scopa USA ia e ai le aura se Scopa e o se Scopa o matuainga o le Scopa ia piunale na awala mai e fisota inga ia mafuai ia ona mose fisota inga nei mase se tasifu ia le te lo motinoa ia masalo leo te tuo te fono langa o le na ui mai i lo te olua ia le meo le whatamnoanga lea ia o te lo manino le lei ia i le whatautonga o le Scopa USA tala li tūlae 8 California ia o le teimina o le mate whataranoa toi mare. Ia, pe o le nai nau amatu io e amatatu whapena ia le tāua o le tātu amatanga i mumio nai pese ngai o te pese tuai. I le ngata ina e toe manatua ai e mese tātou fo i manatua fo i pese. Tasile nei pese sole. Moni lau tala. Le tama e ua o mauai o lea tasile pese sole ki ngangu ka whaalongo moia no pese to ina malo matua sole ko aka ke ia inga o makua i ka wakse ka ia ka ika pe kongia ko i ke le ali po le ase mea ki ngangu ka whaalongo e lau pese isi ko inga masilo matua ia laka ke whaapupu uata ita ioe ele anga tangata soli esele esele le tau o le afoi le olanga lea ai longa te tupu ni te ia ua leo te whetu le fuela o saua o nei Amerika se a se atu e maua se a vanoa le matu i ngā me fo o le whiala le tai au pese matamiti. Ua whaifo le lotu e ala e ala tangata ia whaile na lotu na oia. E ala e ala tangata ia whaile na lotu na oia. Ioe. Ai pi o mea i en tatu whiola mai ai. A whapea tele i ola mai leo ngā tupulanga lea. Le ai stone sauce ioe o lau fai drug test o neilan whaatong o mena na leina o te o pise taini o le tūlanga tasi le nei mea auto whaalongolongo i fono le pāle mene samu o le au te lenga pe kilo if you look at it there's a whole picture o le mele e wavala mai ia le tāu o le tātou toe vaai i le tuana. Ioe. O le ale tāu o le vaai i le tuana. I le whape tātou te, no. I'm not telling you we have to go back and dwell in our past. No. That's not what I meant. Ioe. O le winga o le tala. Ma nei e o le toe tilo i le tuana. O a mea tāua. So we just picked i mea lelei, i mea o ngā, ai te le tāua o le afoi, o le tuanai. O le tuanai na te toe au maia le ata manino i o tātou mawhauwhau. O le tuanai fo'i e pe o le tāua o le temi nei e na te filter ina le tuanai. O le tuanai la.
e au mai tau te whiotaina, e au mai ia mea lelei, tuu mea lelei. So fa moana a umana na whiota, tato lola ia lea. That's our duty nowadays, now, to filter, to pick the best for the future. Esa. Te mena tatu tu kilo la I whaiva o le pāle mene a sa mo te minei. O le tanga te ba ai whale mawhau iai. O le tatu kilo ile tuana I e au mai ona meaonga, ai tuu mea leonga. Nanga isia. O le tatu soifuanga e minoi, e le ngata ni minoi luma, e to e anu luma. So o mea la maritua I tatu te awa mai makot ioi. E ta pena I le taimine. Whawhiwhen ta pena, whaangalo mea lea o ngā. Ai whaonga mea le lei o le tuanai. Iwa pena le vai lau tele. O le vai ngā lau tele le sa mo tatu te tilo iai. Ina te... Mena wo le no pesea le nei. Wo pesea le me fuile le... It's not about the time. The exact time. The morning, AM. Au mai le tatu vainga se amatanga. The beginning of the day. How to begin our day. How to start your day and my day. Whawhiwhen tatu amata se asofo. O le ala le amatanga le asofo. Le ala whai mai le tustala o le lautusi a tōre salamulea. Or the message behind the whole Psalms 119. Or the message. Or God, or the fight to la fun. Who's the lawmaker? God. Or le atua, or the fight to la fun. Wana au maya le tu la fun. E ta ia lai le tangata. E le o se me o se tu la fun. Ia fai oe mapolonga. Ma uma polonga ale tu la fono o le tu la fono na te tama na te eolai oe eolai tato e ori ia fai tato ma mea ori le tu la fono ai aua ni I fai I tato ma polonga ale tu la fono e kaua naisi na mea la ulea vai lau tele le lau telenga le langa o le vai mai le salamo le I le matai tusi Ioe, o le salamo, o le pi tau, o le pi fai tau, a le tangata e peru. Se furu ma le ono, ona mata I tusi, a lefa peta ngi mela, ta leta he vau saina, heta, teta, iota, kafa, la meta, mema, nuna, sa meka, oina, pe, sati, kofa, resa sina matau. Iwa ingoa na mo meo, ingoa na o le pi, le alphabetical order. Ipu, so le tauala nga o tatou tilo lau tele sa moa I le pe o le painga lau tele le tu la fono. O la ule tilo le au te lenga o le salamo le iona vaenga se la fitu suma le ono verses. So what is the story behind all those verses? Na. O le tangata fai tu la fono wana tu sia tu la fono e tu o mai I le tangata ia fai ma me e ori I le tangata e wana I fai ma me sa fai tangata. Ilona va inga lau tele la. O le tatu panemene. O le panemene, la tatu amata maria tu whakea. Palemene o Samoa, parliamentary. O le palemene, o le vaenga, o le whainga malo a Samoa. It's a part of the government of Samoa. The parliament, the palemene. O le palemene foi la, o lana mata fai oi, o le fai tu la fona. Sina mea pio le te tam fai relate I le salamo le na amata I le tatou.
ole fai tulafono le galuega na le palemene a le atu ia sa misi i tamafai ave tatu afo ia tatu si on sa misi i tamafai ia leo si tu titi la forca con link la ngai ke u expire le link li o le tatu palemene o i latou ia pe o le latou lea matafaioi o le tapena tulafono mena le ta'u le fono o le palemene o le fono fai tulafono. They create laws mo Samoa. O lona uiga, o le palemene o Samoa, o le vaenga o le malo o Samoa, o le malo o Samoa. O tulafono e fai e latou, e launga tasia uma i atangata uma. E le mawhai na whai e palemene le tulafono. Na toi no nofo le tulafono ma classify te latou ese to inga tangata apply ia le tulafono, apply ia le tulafono. Mea tonu na nenta to vai ile sona a mata ile fono le palemene ile so. Ma o se vai inga tele la. Io the lawmakers, not only they wrote the laws, but they started to classify. Wai tangata apply ia law, wai tangata apply ia tulafono. O le vai inga tele le na maai ia le tatou por kalame ile so concept mai afa. Yeah. O le ngata o tangata no nofo tonu e fai tulafono. Ar fi naunga le tatu whanolongo ne iritaya. O fi nau tangata e fasino o e apply i le tulafono o e apply i le tulafono. O lau le na read. O lau fai tau le na i le fi nau ali sa whapito. Whate ia lava. Tua whate ia lava. Ai au. A mata ia le fono i le so. The lawmaker or the lawmakers. A mata ia le fono i le so. I le fesili a le tangata fai tulafono. O ai le fai tulafono. Na tō malasa fai tonu. Each one of them, they consider themselves lawmakers. Or we consider them, they are lawmakers. Ole fale tonu te le nana u tilu ia u le ne yaso. Pefa no fai atu sam. O aso ia.
pina whalongolongo ina i o tātou mātua o tātou mātua i mo meo wha ma le ono whasima aliti o tama fuina a umar maan ta i leo le waia i lungo le uru ma tau sue se leo mena o la toa na interest in nowadays there's just a total different story o tofu ata mai titi o lau telefoni your smartphone is your radio your smart TV is your radio ua whaalongolongo uma tangata ua mata uma lava tangata sita mai emo e o se me se lea pick up uma i lalolangi ato o i foila e te tau na whaetete iai le au whaitu la fono o tatou atu both American Samoa and the independent Samoa e o foi tanoanga i tonu le whalifono mawalunga atu tuila i manua e se me lilo e ai se me lilo te whanongolongo atu tangata whapena foi la ni malotu to tasilato ia ua matanga ua amata le fono na le po le ala vato e matango fio o memuli foma talia minister o manatua uia pesa le tatau na amata le fono na le la anyway amata whapena ia e pi o le la ua whai in whaasile mutu ia le fono na ne se io e whatau nu whamoe anyway nai manei mo ui e tawhiangai o leo te lenga o le usunga fono o le niva yaso maleva yaso te le swinga e lau ai e lau a tiro na o e le ngata te le swinga te tai o le tuangai ma le saufa inga le tuangai ma le o tali le malu te le swinga pe afua i te mio fono o le o te mio no fo inga fia me ma fu kapeta te ilo ia te oi a leo fai atu la u lea va ai mala titi te le swing tali mai fo i le tuangai e o fo le tai o le tuangai wale o toe yo e malusi pe o le men masani ai sui tai ai e o fai a limon e pe ngau limon i tata le kau karikari mai ma kau pato foringa mai u fasolo ina na nomo me uma ila ule tilo ila ule va ai na wa ele feita winai oi but still e ia mo me foile le ina ni te u fa u se tia le tato ai le malu le taitaya alo vili lava lalo pe u e malu lunga e vili la pato le lo te no ato ile va isa u leva ai ngala tele i vai asoni e lua ia ma le tau faita watu le fono patona nei le fono ile so sa o le mea fule le whano noai o le sa fai i le no foa o le tai o le tu pi tau ana si mea na u whapea u atonu i aiso na toe liu le to whama toe sa le whawhao ia atonu si tau uma le tali ale mista momoa te i wha uma le tali ale mista su fua maroloina ia ona au mai patu wa o so whai ai le amatanga ia le leifo i tau avatu i kau draw to ele attention o tangata whanongo but anyways o le mea nana o te tilo au iai ua classified le ane winga o le natala pe ua fōlinga ua whatu langa e fia me ia tangata whainga ruenga le malo. Pe o fōringa, how did she classify it? Pe ua no forma e ese le level o le pāle mene, ese le level o tangata whainga ruenga le malo. O la ule tilo, ma la ule va ai lau tele ilo ia te oe pala lau sila ma lau tangtanga i oe. A ole na le va ai lau tele na o va ai i oe. Ele i matanga o fie, lau le tala no ele lau tele nga oe ma to telo tatu, leu tala no atu i la ule viu na oa. E oe.
ua faatulaga mai e fia me tagata o le atunu ma tulafono na latou faia e sa'o pesese ioe ua nofo fia me ma faatulaga mai le atunuu ma le level e anu i ai lea vaega e lē pa'i le tulafono na latou faia e ngata tulafono na latou faia e ngata i tagata faigaluega a le malo e le tatau na pa'i i tagata o le palemene na fa'aogā lona ia le lo'o matu o latou e le'i filifilia e le PSC e le aluga le auala o mea e te apply e te oso i le PSC tagata faigaluega a le malo i la'u le vaiga lautele pei o lea ua oso le shortcut o le esesenga o latou le palemene ma le esesenga o tagata faigaluega a le malo o tagata faigaluega a le malo go through le PSC po le Public Service Commission ioe a o latou na filifili mai e itu malo talo fai ese le vai ese le vai o le vai mamau ioe ua lē fa'aogāina uma lava e fia me a latou tulafono na fai mai fa'a le palemene o Samoa isia leaga o le tulafono e lauga tasia ai tagata uma including themselves e sa'o pese ua fa'anoanoa ia lo ta'ita sui na o ta'ita ioe fa'anoanoa ia mena na laino'u filifilia le pese lea no'u pese atuena nei ioe e amata ai le aso ioe o le ale background o le salamo e se lausifuma le ifa what is the message behind that Psalms the 176 verses what is the message behind those verses the lawmaker and the people who use the law, who will apply the law. O le tulafono e au mai e le atua e ao ona ori ai tagata latou te tausi ia tutusa tagata uma ia ori i ai tagata uma aua ne'i faia ma polonga i tātou a le tulafono o an me lau tulai mai ioe a whanongo mai e te mai te o le whanoanoanga na oa o le tangata sa tū i matangi olo o le tangata na tū o le taitai o le mālo Samoa wane toe whaafiti lava le na whai mataitai i lana tū la fono na whai toe whaafiti lava le na whai a tū la fono i lana tū la fono na whai o an tū la fono e la vei umame o ini a le mena ngai na whaatau tutu whapea na matamata uma Samoa whaatau tutu whapea nei ioe le na whai male whonga whitalai o le mauta ai tu te roto e tumu wa e tutusa sorry leai sa wa leo toi tumu wa tutusa wa leo toi tumu wa tutusa fia me male whonga whitalai e tumu wa tutusa whonga whitalai male pale mia o lona ese sengana o lona o le whanonoanga tele lea ioe mauralo pa mauralo ifo le level ye ifo da pa wan mela ia fia me te mini o tangata fai tula fon lona tofi fai pule o le tangata fai tula fon ioe
na te leo toe puleas io na te leo toe whaia mataita io se vangi whai wale ele o io e makua no portinoa io le ele ta u se vangi whai o le tangata tuto tasi aina tatu wā ai o mana nei o lana whinau e whinau me ia pe o ia la pari mi o le tu talo whai fia me talo whai so le ese a o tau ia ua ese a o tau me whai melunga ina e ese ia tu la fono tau te whai e sava vali ele atunu ese lau tau whaatino ina io le la ua mai ele fionga ele fonfetalai io whaia o le mea ua whaia tuai i le fonfetalai tatou i uma i le mele o nei whai ma mea drug test e fōra o leo te manatua lea o te manatua o la por kalame le si por kalame mua na tu le tua le mele tanga na sau se tasi fo e wo mai samo o ina amata toina utan permila but 2-3 years ago na sau la wona mai samo fa mai sole se ali le mele ka ko watu samo ari vea ele foi leo samo ngi drug test o fa esa eu fa a mata tu lo inano o tatarno atu le mele io fa fenga le fai sa mo drug test leo fai leo drug test tu tono sa mai se tanga ta foi de sangi ki lia la mai fa la o inana mataina mata no male msta si womba anga tatu wala leo na fa fo mai na o ele official leo o sangi ki lia le ai ma se drug test na request o nana le na mata tono tana tu por kalame ile taua fai o me drug tests ia tau sila fia o tau nei Samoa. Masani New Zealand. Masani Australia. But e maua lunga le pa aia le atu neo Amerika. Mea drug screening. Pita na drug tests. E muri mai saule me tau o le random. If to a saule random ile taimi fōrele wa e whengaruanga. But tele o ngā ruenga le malo ma to tele o company before you become a member of that company or before you become a member o le malo o whenga ruenga le malo you got just you before ai li tari ina o e whai ma tangata whenga ruenga le malo leo tangata uma e lau package e to tono lau package le mele vatula application o mea uma i tono le package e te alu e file screening ai tele i loa panata petalia la application petalia for le application you got to do your drug test o le mea laka o le random fa to a sau la le random ina ue i tonu ua talia o i tonu renga duenga na au mai rola ia le e te ia e watu oe e te sau e le whai roa tu e te oe a o le mea o le a matanga o le se sanga i o mea e sale randomly o le random o le painga ina ua e tu tonu ua e whengaruanga ua uma na haya oe e te whengaruanga e oe e le apply le randomly i le whai o mtangata fōu se ngaruanga o le tala no atu uola i nei atu no Ioi. A o lau package ele avea o em tangata whainga ruanga. Ele whapea o inere kuria li malo. E o le kele wheo company nei. O la tu talia ina umane mele. O lau package e watu watasi a lau package e ke watu ai ke whainga ruanga. E watu ai man. Ke len whainga ruanga pe ale whaia mo lau drug test. Ioi. E wansa lai ke pasi pa pasi a o malawa lau mele. Na e rola i al mele ka o le randomly. Ioi. Ai len whainga laku apply le upula le random ile a matanga ai tele i arui whai oe matanga whainga ruanga. Ioi. E te ofilo la i tutun. Ia ona e te ia la te whainga ruanga ai watu oe
tua tu malau ta mai fam nga che o masani e tu nei fafo I mea ia a fa no no tu lai fina mai Samoa it's nothing e selo la tava ai sea na fa le ko va Samoa le fa ko va Samoa o mea ngo ka saua I ka ola le system le tu nei atu te loa fola ia o te le loa I ngalunga malo langa sa fenga luanga I le private sector sa fenga luanga company swau o company pitu tau sanga e te fail lo le lo just 7 years so fa ia te le lopo o yesi swing al terminate but in my time I company e te fail lo 7 years e ki sa fa ia I ki le ko fenga luanga so se mea ke ai apia ke me ke la ko apia e ala record so o tu la fono fa no anga le mele o le classification classified ele tangata fai tu la fono lana tu la fono na fai nele winga le por classified vai po ai apply ai o ai le tau apply le winga tono na mele fai o le mea televisione o le oso le na oso ai fu le fetau I mal fon fetala tinga lava na manino a fe me te lo malama e ke le malama le mele fai o le mele tu di loa ele o le mesini no fe me fai tu punei tu putaiao tu ale manino le tali a tu putaiao fe ngai leo mena leo fai tu pule siaso mena leo fai fa o me o e ma tato o fai le mele o ava o le me fai tato o fai le fai test e ai si tangata lo te vatu lo fatanga lo to te tele mai ton fa me ala te lo to ta sia la tava ai e ye le mo me pe e afu e mama fai le loto e ta sia la fa no longo itala e ta sia la fa no longo na tongi a de mo ai ura fa se u tatu talia lena fai na o la so lena le afu anga fo lena fa va ve motu ai ile va ve motu ai ile por kalame ia ana nei ia la le sa fai ana nei le ia masalo o tu tai apo se te mea ni le po wa a mata ona saufa well lava tu pelo o loto na o te talo ia awane ia faina se o tangata nei o te talo le aisia leanga a faina se fai pule to tasi pe lua fai pule o fast fai pule o le afoi o se faataita inga leanga leo le atura I mai loa I le langi male atu no ato Samoa wa o tumutumunga o Samoa le leanga o le mele o le isa kakar kalau ia wane yesis ia yesis e fail mai mea ia ai to te lo le mali o le mea ua lava le finau o le lo matua le na finau ai oka sole e fai o le pupula oka o fofonga o le lo matua toe au mai fafosole o ina e fa matala mai ia tia matato uma e guilty au le fai le test positive ila ura kilo ia o isi ale e fai o finau kinga va o matua va ngata lo matua sole e fai mon tangata o disi o dila sa fai pi nga fa ta e lunga la tu mai ale ka kilo leia beda de fai tu kar sia se sole o nei foi mea ia tatu talu ia le au fai test le tatu atu tatu talu ia le au fai test ale tatu atu la lo tatu o si tatu atu si ta mai Samoa
E o foi nei mea, e mawhai ana latu se silanga, le lau whai atu. Le lau whai tulanga ua tele foi me te vai e nei io. E mawhai ana latu tangata masiana tama e plastic bag whapea. Ua umana watuere whi au vai elisa ngata. Au mea umai, e te tauna tilo uma i eida au whai test. Le au whai, le au vanga i whai a. E mawhai na latu le tangata po lea whai e tuere whi au vai alontolua. Io po le fai se si tangata foi sana woe le tangufia me ia. O le mea tonu ia langa e siasa pe e tuale me se vangana. O ie se camera e tonu potu ia. Langa e uma e watula ufanguna e mena o i tonu e. Ta ilo ia ia Samoa. Pati o leo te tala noa tua o ia i nei. E watula utama i fangu ia te ona e halure ma o i tonu. Yo e pau ale me o te lo. Ta taula na ini cameras. Tauna ise camera tu tonu le potu le ise langa no te fai atu le tala watu tupu yo e te lolo langa lela mena e lina fai atu e fai lo le pre testing no kako le mea o mei le te tala no tu fai te mi fole le ua pre employee to ua talia oe a te tauna e lo fa nga yo la ta kesila nela na te tauna na ise kem na e tonu se potu se kem a le mea fole le o le random o le whaingone. Ia, e pia mana ia e te ia e watu. E matu watu lau whangu na escort tatuale o e lea fui. E le security abe o potu e whai lau whai au vai tono tamo i whangu na. Ae langa o lea na announce na nafi. E o, so le langa na momoe tangata po. Kasi na mea ta. A matanga leo tala fia meen whai mai. E alu le lo matua le ana po na ia tau tino na matua i popole le mele ale na tau tino na alu le fale le leile na alu le fale male fatonunga le na le ala tato ai i silo matua o matua i toi upseta ile fa pe fole le ua vatu se fi na fa portiki na alu atu sa o io e ua makua i upset tali lo matua. Au le upset tilo lo matua. Ua fai tau ai le lalolangi. A fai au e initial parliamene o au le lo matua. E da, te lo le me mali. E a matantala no matala tupe. Le no fai tuai le no matua so le upu na ngana i fon fitalai. Ua whaatutu ngata le parliamene. Fiu e tau whaasufi se tangata tūrunga le amata tarano ina le tala tupe. Whaatutu ngata. So le o ngit kai au sori. E ko kua vau nga kaka ngaka sori. Al mela te fi ata. E fi le mu le leia le vaenga le malu. Lenka ko kirkilo kwa ka ofi fa malo sir fon fitalai wala va i ongi ko ise lima ko si ima yunta pula na fatu tunga ta nei o to te murtala tupe ale o fkala ngo aku le drugs pe o po o le ai ngor so le ka foi langa ka ka so io o le makwam ka kia ia on sa emesi tau sente tu le tatu ia le tatu link le fa mo le la
no sensi tatu link o tau mai tangata na unga le Kurisi o Samoa yo le matitala no atu nei tali tu la falu ia o na mata no atu le malafionga ia tofi tofi lau swafa ia ale o le presidente ia po le te taifono leo lo tu fala po tonga skopa USA ia fafonga mai i le mawhatanuanga malo tu te tai ia i le toi awhaitula mua. O le whananuanga pili le nasa mua i na ua tamwhai e tipitilo atu ia ima ma le ia okay pe o le ua tu le ua ia Leila o le ua ngai mai ia le tatu malo le nei afiafi tu se avnoa ia ma se avnoa mati fatana no tuai ia le longa tu e sa mal lu atu se tau se kia tu le o ia to e sau pe atali tu la barua famon mole ola ngona vai lau device vai lau laptop o le almene ti famon mole tofi wala ngona famon mole la ngona tofi famon mole Hello? Nangona mai. Hello? Nangona tofi. Ia le ua maua le atu. Ia. Le manai ta mataro temini lang le ua. Tari le atu. Ia ele tari tonunga Samoa le leifu ile si tau masai ai yo e to e fa wa tatu tanoanga ile tulanga ia le uma fantasia tu male sui se yo se temia na vatura ia ile le afionga ia tu filau po le afionga le totori ia na te au mai le tulanga tonu o lo ia ile vai ngol associate tonu America afio mai le por kalame le lupe fa lele la lo le malu si fongo tai fo na tu tai ni mo mua le mo la tu o kalame ia wala va fa fonga Samoa e va tu nei ava no pataru fa mai ia Samoa ia on fa ngasoro ile o ta tu ma na fa mon mo fa tai tu le pa ia e mo molia tu le kama lo mal fa tai tu sai fo mo le ava no ua tu ina mai ma tu te fa ta si mai po kala men ni fia ai mo mo la bona fa ta lo fatu lo viongo ile fongo le po kala me la sunga tu le pa ia ai mo le tu fo ia o fo lo fa tu ia fa ta lo fa le pa ia o Samoa mai ai le tai sama ia pa ia film po tu ali o pa ia fa le atu nu ia vai ne fo ia le no futa pua ia pa ia lau fa na gona le tu lo la to suina le vai le ola ia boni nga wale ma lo le tu ia ele nga ta fo ile le pa ia man malu tu pu mai o le tu nu ma le fa le polu to fia pa ia o tinan ta ma ta ia mi se malu so le nu ali ia ma nei pa nau e uia ia no to tu mau nei tu ia ele a vi se ale tu langa o le malu o le fa sa mo ai ili tu langa o filo ina pa pe nei e mo le to ile nga fa tai ma fa tal fa fo io o skopa o au mau nei ile atu no tel il fa fo mai nefio ia mi se lava o mau me mai ala kala mi tui fa tai tele amo le no o tu ina mai
mātou te sa vali mai e se i. Pesi na mātou tama i whaala wilola i titi. Ia ona ba ye le po fel me e anga i sa vali ngole nei tau mo whainga wa amatalia. Malo, whaftai, tofi au le ianga i ta mo le. Ai le lawan mo tot pa o sila fia. I le tue tau whesiringia lo langa o le te sa o ia o te le whai mai ia le matoainga o te le o manino po lausunga o le presidente po te taifono o le ia le foi ona sirfia le atnu lo fio anga mai Samoa e le tue tau o le ua o le aonga o le polisi Samoa ia po tau waio ia si mo sirfia fa mon so ia whaatai ia o tofila o tang tofila o lo ungo sa ngai polisi Samoa o ta ata tang o mato mo ni Oregon o mato ia mato tau nu mai ni Samoa mato mai lo mato pa mato ni o lo unu i Samoa o te sau mai iwa so vai io ia ma isi nu o ia nga tai vai ia ma isi nu o ia manono tai mauta mo taa ia o tu langalna ia wa ole president ele sosia pa USA wa mai apa tu pinga sa patin o me lo vale sa pe o atleta pata no nga ya no le UFC ia o mana ia va ve fo ile vai ia sa fa ma tu fon tanga Pennsylvania ia ole tu no ne cheli ia en moni lava tam fa inga lava so ta i tulanga o e o au mau nei o le ai to tele ni so le pe lo ia lunga o le Facebook tau amata ia au mai nai sui ele o fa malusia foi le na bol mele o le mono ia o le tulanga o le autu ma le au ngol va mo madi ese a foi le mitanga ile tulanga o le tau o tai tau skop ia nai se le fieta la anga o le au e pe ona sa no le mo sola ia wa ia le mato plestene so mai a se a lo fi foto ia mo luta o le superstene o tama io Leila File i nei le California ia o le mato fai lo tusi o le uso ia sa pale poi e o stamena no foi i Washington o le sui fai lo tusi o le po mai ia tavao o le te uloa o le fantua ia fa mati le monga le tau le fai palang yo tei se me le ata mai mal no foi tanga tau fio tau ia sua fa palang ia ole sui te uloa ia o tama ia o mavi matai ia ma tu sui fauna na la ufa o event coordinators ia ma vinsan dia ia manten o Penelope ole executive na le ua fa mautu maua mai aon yo ina ele tele o la tau sa fai ona fa tasi mai mato fontana o wana amata mai amati we se la fia fo i tu la o le atu un nei ale alui ile process e tana na talia ia tu langa so tu inga organization la vai fatu mato mission mo ana ina ua avea mato ma le executive ia o le fau o le tulafono ma faaulu le tulanga o le i fai tulafono ma ua mato IRS number me uma ID so excuse le la ua mautu mea na i fa moenga o le ta pena ia le asosi le ua mautu nei i le temi olu mana i se mi o te spata talo ai o le nau ta inga ia reach out i tele o isi sui o le sko o au mauli i nei ele o mau ani so ta inga ele o mau mani so ta inga ma
Malmele tong fai atono la wa yesina iche ya el tamala le la wa nga e to fa mautu ia ole wo solo me ai morsila fieto le pa wolle va tausanga watu ia tangata o skopa ina i Amerika i Samoa e tutupu man events ko e fa celebrate sai e kodisia na me fai ia tele ana watu tai totas ele ia watu ko le o se asosi e la lo se pa man ele peila o ni usila la ko uba amata ia Samoa I mean Amerika Samoa o le pei o ni usila o mautule le asosi ni usila ia ese ia el tulang ko le o asosio o tausanga na o ngai wa mpaya na mfai me va pena ai la lo ala fa man lo le asosi le skopa Samoa no tai no men Mane ia e pei o le o tampinga na pa ata tatu e la oficina tui tofi ele tampinga ia tai o le a se fa'amoemoe maualuga a le a fo'i le me ua e se tofa tou te fa'amaopopoina ia le skopa USA po o tama ma tene tuai sa o tauina i le kolisi o le a se fa'amoemoe maualuga e iai se outou sao mo le atinaina o le a'oga i le temi nei tafitai tui ioe o le aunga na mal fa mo e mana tua i le loto le tala po le o le tusi le isala e gue alua si fa malama madi ia mana tua ele fo i tui male malo la fa fonga ngal ne fi o le aunga sa lo malo ia mana tua len suilo tu la fon o le ata ma fai e tasi le kolisi i le district ia então pe o le malo sa ia i nata i me e merge ina ia tau o le e tele a reasons why na le então pe sui me na but o le tu la i mai o sui o le siko pasata mo fai e fai ti le mele a fai la ave esele e la ave esele malo na lana tulaga le fa'atupenga o le aga le ala la step in tamamtene tuai le kolisi ia e run le auma ia e peia la o le siana vaega petusili ona tāua o le mele nei ia i le taimi fo'i au Samoa sa mafai ona au'aunai fo'i ai i tonu o le komiti ma tele o events fundraising events fa'atili me uma mo le fa'alelei o le auma ia manatua e tupu ata usanga ma tupu fo'i mea e leaga auā o tamaiti e lea e taisilafia tui e tagaoane i lea mea tagaoane i lea mea lue alu no fo'apa'u gau le vai ia so the maintenance part is a continuous event all year round right ia so o isi na vaenga o le tulelei lai ai ia o lae aloa o le malo totogi o paiao o la fo'i e alu le i grade o salaries al malo ia tonga pe aunga o le fo ila wa ia o si itia fo ila i dunga mane mo le level o le o tamiti the lowest I think so far from the last 5-10 years o tamiti the success rate of tamiti only UPY is 96% every single year it doesn't know 100% o umutamiti le UPY. So it tells us the situation like on and at the same time, we see buying all infrastructure now. Wa matanga liang. ia Jamila nese ma what to say is seems to put to what to me. On fa ma tu la yelo ma fa leo labs. Tu la ngome va pena. Ai ba ole buying nga le so fa if actin no pe. ia New Zealand has contributed to the library last time. Ole watunga i Samoa i whamna tuina ole it's hotosa. It's a little bit sala Samoa New Zealand. If so one thing or library. So that part of donations e mawhai ko i ona whai i se vai na wape na
ale di skopa USA i le lalo malianga sui atu Yeah. wow le bo fight fa vai le so incorporated society, I mean organization. It's a non-profit organization. So vai nga umalana le sa pesa nga ye le tau mo fai nga lava tu fa tasi ia sui mamalo ko riso sa moa tui ia au maile o le tele o lima e maile ave Manai. o le tele fo yo sui e wai fin Yeah. o le atu no le tau tene no fo ia e seri ia o le malo si tu la fo Yeah. o le fo ila o ta pena ia i de asos e bridge the gap na ia fai ngo fi e na ave so ni sa mo Yeah. So we have to be really careful in the process of finding out may or charitable, financial moments. Why hoteli and name right out or so if one hour. Sa solo so se mea e oso i ele tupe vai e tulo over mas fulu a peta la ia. O e foi mas salo. Ia fa pena na una. E pe ila ole sinya na male au tu. Tui. O fa mo ole asos. Ina ia back to the school. Right. Awalo mafana ulalo va o ole atunu. Tawa sumaya I o ya. Ia multinoa o le lay facilities, ia multinoa fui o le lay whaiaonga. Take care of them in any way possible. Continuing maintenance of the school all year round. Yeah. I mean, pay o le meeting na, mai mo penga tsai so millionaire to year to me le lau tanga ra. But at the same time, e lo ai na le ma ponga o loto o tanga tsa skopa umala. Yeah. Tau avela tsa mai tau tu mo samu. Nei. E pei o le angangana o le e fai mamoto. Ia wa o le motor na kolisi. Yeah. Vale, tofi leo mauatu le vanga le o te tonu o foi na matare mato tamatua ia avele ine. Io le tatala noa I le o ani fofanga na te sila fia le mo le meo ese senga o mo meo fleaonga ese senga o tulanga o le system matatu samo le Commonwealth ma le system matatu no tatu iai Madi. Tau whai le matu o sosifo le ta mau te tilo intulanga o ni skorsipi e mwhaina o mai inei. La se tilo ia le tau asosi o tau ta pena ini ta mai tito lua pe tau langa foi le te sira fia pe o tatou ai e o tuto tasi. Ia I New Zealand, Australia, ta mai tia o ngai mo sipi. Pe sile me tau te vavai e tatou ma o ke nai sisi o fau to tonu o le atunu nei. Langa nei te sila fia. Po le alava tama jiteu e umale mesteu tatou atu Samoa. E toi saua ni toi go through malava le system America. Mali, sao le nei sao no. Ra se ta penanga tu so si tau te tau tilo ye instead o le fausia na o Samoa. Au tau ta pena I ta maiti at least ta mai sto lua to tasi o se skorsipi mai Samoa College e au mai o tau e o ngai America. Manai, fai tui. O ilo foi ali fa o Roma se asustas. Mali. O le mo ia o le fato asa vali le tu langa o le tau mo fai. Yeah. Ai o vai nga malava na e la bea I lalo o le tu langa o le alu alunga luma o le asos. Ia mana tua. Se tai me luma na o le ai o le ai fai la matu mata singa I bakers. Right? Yeah. O tu sei no sito por kala mi because o ina le la fa le ai lo ia le asos. O le fa petai le atu. O le ua mau fiso ta inga manisi o sui ulusi na sina o le asos. Le amo nei. E o fo I fa pe ngai. O le mitanga na wa o fai fe au. O lo ia. O accountants. O le au fai numela. O le milikeli.
Kava uma tu ai nga services foi uma lau sa uai ta to lau se pap lau ta tuai ma ai fa pe na tu la nga ole mita nga tui le la fa pe tai mo mana tu fa ni ave mana tu tongi e to normal tu fa vai wa ole so le artist ka fa vai mal tu la nga la bol fa nga so lo nga ole nga ilum mo le sos ai ini si su ia lau le lo au mai wai ai ia lua ia I fa vai mana ia tofi o America la tun chele o fia ni members o wa foi ni se tete o lo no foi members mo temne mali va sai mai let's say for December last year eu man terminei wa pasia masalau ia members ia in contact ai o tangata o lea ua mawhaila mana commit ua pasia malilima sefulu o le tulaga o le le skiata o le asos ia tele ai nai lau pito tui o tele sui o skopa I nai California ia o isi tele o matou le Hawaii ia e ima to sui le Alaska ia ma le ake lau tele loa ia pe o au nei Oregon ia o le whianga presidente I o Las Vegas ia mai ngai Utah Washington ia e lau Florida lau South Carolina North Carolina Texas Kansas City so it's all over the place o le mea lana le tamu fai e fa ala wi lord po kala me le va vea tu temin ia va vea pena va vea pena fai fa noi pe ama fai o lo va la audia anima o le mato fia night e va la audia so se sia ia o ai fia go tu e vai ia ta tu e fei lo ia ino fia I le po ia mta ma vai ia le pe o tu langa na le ia po kala o le ale fa moe le o fea fo'i le stete ne fa moe la le a fo'i le tuaiga fa moe le a tuaiga tupe le tu te vavaai e aga'i ai mo le vavaai mamao la fo'i le taimi tonu ma le mea fa'atino ai fa moe tui ma ale lo pusi ai e mana ia a wai o le mea lava lea sa tau mawhai e hoi le so ona la fosi pai nu mela I le amatanga ona o le tau mawhai e tapu I mai I sui pa o le ao lau ofisi ua toe maua mai e le loto to ai e mana ia pia le whaai lo whapia ia nofo tāpena I fo I le sui o mai sua tu I whatasinga le Vegas Vegas o Las Vegas e fai le whatasinga o aso o whatasinga le o le mato meet and greet o le aso sfupitu sfuvalu sfuiva o le porkalame ia o le aso ia o le aso na le ufa ato fo wal te le aia fato ata unu o tuai o le mato icebreaker la le fia fia o le aso ia o le asfalele ia o le uta ati al porkalame o le aso na fai le o le mato fai ngā lotu pātai ia ona so lea ma le lava o filo inga e tau lava ona whaatino ia vai ngata au o le anganu ia a mai aloa ia ona matou pāle lola ia le il tūlanga o le discussing o le matou bylaws ia mavaenga uma o policies and whatnot ia ma atua I lo man whaalinga manatu I si vaenga e whai muri lumanai le ale tulaga o le tau membership o le ale tulaga e fia se me le stalai le tagata e sa member o le taimi nei mana ia te le fisi o le taimi nei sari ele male an sari atu lau sili mo moto le pa te le na lulo ma fo si vai nga ono mana ia te le tata no
sa matomal solo matomal di e la forse la la volunteer sa pena ya many sa tawa matamai awa o tupe me sa lo sa no tui e haya ya le tui do sin pia malo haya le vai na le e la tu te abierta usanga tonu le para ya as and everything as our lawyer financial advisor and everything else all we got to do is pay them right? And give them our documentation FIA for iya me umalava ya understand leo na umaila o tu pe me fa nga ya lela sa o continue pe level men na mal fa mo FIA ta pe na nga mo mastanga le vikas o le tu langa o le restala ya o no le wo ma ne po le vai sa yo ina i le mato pom tanga o tu na e tu sei lo sfruttala il massimo ai tasil tau sanga na o no winga la o se te ma umo to sanga uma tau na tongi lo sala fast food o tangata ia po o se aso e toi sui ai pe a fono i de so le o te sema ne pa amon vai ai o le se vai ngal tali lo sin tu ne o le o ma to mai take le e o sfulu pe a o sin ma to te ni le vekas e pe o le me ana le tau tap in ai i lau por kala men nefe ya e fai ma tu langa pu le sa sanga tu ai pu mo dia tu le fe au i wo ma me mai sa ma te ne ko ai ko si o sa mo sa te ma fu tai de ya ia le o le se skopa al matu ainga o le skopa io al matu ainga o le ia langa o le te vai ia tu pe i tala vou le tu vanga le ina o e ta mai so fa ta vau ia pe o le winga o le generation le auto sa le ia sa le tu le o na ia matu sui ma tu ala o tro man sai min e ai le sunga va penga nga ya tu talaso para aba okay ia ma le tina matua ia o lo fa yona ia o ngai tu su sa mo nai orkin ia e ma nai to pa pina na o chain ma mistrust ia si va nga mana o le te lo le 70s wow te lo ia fai au ia e ta la sorte tu ban wow le sa pa dia idea pia firma to contan class of 78 so ia ele o tanga salvo o ma to salvo ia ai le yari ye nai au matu e tau ai o e fai na le uso tau talaso na pia sa vice chancellor le Orkin University lunga nai io te lona sila fia fai e masiri i wona na ya ratami fatilua nai Orkin ia pio nai tanga mana tau tilo i skopa uma to teleskopa to tele to maftanga ni vamos mole tu o la metala o esa uno se mai sap kal e mai ale no me la tanga tanga rata mi fa mole la ya mai po kala ya si uma ona e to tele skopa ni amato tele na tau tu wa o ese feso ta inga le ko skopa USA ma le worldwide skopa e se na tonga sa moni sila Australia o ese feso ta inga va pe auto ia ole lava il va bisili tu lepa pe no fa tu sei no so ole so se le inusi ole man fa pai ia na lo fo ia to tau moto tu le se ia le ala fo la auto ma na ia le lo fo lo ai termine un tu ana members le to fundraising le vo file le tulanga o le scopa America sa mo ia scopa ia sa mo ule mana ia o le termine e mo ma tof so inga ma scopa umane i le tulanga o le whainga o patino ngo po kalami i la o ngai mana o mia
ia po famla tu na fo yo aso fa pito awa ia mantua lau sunga tu o ma tu le fa tu masani o aso sila u le man fa tu ia o le mo ia o le e ta u tolo ia le fa na tu il se min nei la socioscopo USA e o ata o chapchai e o man se temba walu le ato ai pe o ba na mol tu la ngau lo fasi ya o le ala me mo so sai na ona la project le ala wo otro le sa fa sa no ngal ba ngale tu le project le lab i ala o mesam sa lo le inspection finga wia o tu ko ale asociación ni sila ya ma sa mo ai ia tu la ngau lab ya mo ma wina ma tu fa le tonu o masini ma me umma fa to tona nga o lab su tu fa le tonu o le sa ngale mu mo alum fa na o le tu ala na tu ma lo si ni sila e lang long su el fin o le project le ala e fa mo am sa yang ngalu nga se se man na no sa inga yo o tu i le tau sang fu to ya mai ia le o ngal tu sang fu o mai ona ia ni lab se fa mai sa bit ia o le tulang pelana o le ase se silo ia ile sus ia wa o me umani ia wa na mali ni sui mamalo le sus ya o infatti no se so infatti no si vai mo ai la vai e ma tu te va ia tu le tal fe un amore ni ia fa ia so le ni ia e pe io se la tu le malo fartai ia ona e nga foi le tu pe o ko motivate foi ma tu que na sisi so le ta ua na wa tasi a o na mautu o que na sisi mo meu tama ma teni tu ai o onga man tu foi pe o america ia e le se tu o tatu mai le malo tu tasi na te sila fia mali ta tu o wala mai nei o tatu ai i New Zealand Australia ia ele to telefone tangata tuai mai polisi Samoa ma a fua la vai Australia New Zealand la fa wai mali e o le fa mo ma ngo nei mea tofi ia te lo mai i o tau mai sapali no i to tiata so no ia le metaua la vai i nei mea o le fai so mali o le taua o le feso tai mali mai nisi ia tausia ia la se aso lata mai nei o se tu ATM ala foi se te mio se tau vie se tu fundraising o tau pena tu ia ia fa tai tu ia o le o to pena se tema se tema sul fitu sul valus fluido pe po ion failo atu te muso ia o mato sprinkle la stofu ia o le aspalele o le asolna o le sta uole le asole le lama to fa le ai ma tau mo fai e fa mau tu no te lo mea malava fai e tu ia o alunga o suanga al batele le aso o ame tu pu ia e ma fai ana sui tu langa o mea o le mea malie o mai matasi o mai o le mea na pitsilion tau o le umilal matos falile na o le matos tona o le sole le talo tu i wo mai ia ma ila to man sponsors o faiona ma mai le patan sanoanga malasunga tu lai pal nevia ia lo fa mai sini aso si fato ata wa mata o lo vo tato fiel tangi al pumat abatu fa pe na se la ngona ia tato mafuta ile aso mai lango si mato so se tau amat awa ngole ole olangan mana tua tu pu le tu o ene o auta ya ia fa pe na le se mana tu malo fa tai to fi mo nei te mi avanoa ma le nei avanoa ia ile masnia
ai ni auto fasalonga fi pa na me la fo ia tia Faafetai tui ia pi o sauna Tele. uai so ni faafetai o laupule lea tui alami ai na o no tatengi ia Tele. ai batune ia vano mai atu po le ase vaenga o lo tilo e ila sunga le presidente o failo mai fu tofi alo to vaenga o ye terminate ia manita penanga au le yo ia setema le yo ia setema ia mata tama vaile ni tu la fiafi me falo faafetai tui ia ia na ona toi recap o le tulaga o matapu o maona lasia tui ia o le skopa lea USA Incorporated o mai aona vai faletulafono mea uma o le executive level uma na maliaina mai a mati ia e o mai temin nei ia mauna tua fo ia e vatu fa a fe au ai fo il nefiafi o masin taitasi uma lava o atu ai ase te ma o matou fono ia matou ia mauti noa every month we give an update of what we're doing ia na move forward la ia le mo fatinu ino ni sime o toi e o atu la ile fono ia tu la o fono le o mali de wo bo mon fa silsil mai le fiona president la matou fono ia fi o aso fua lona tolu o masina ele o le weekend langa e tele ia tatou tu no ale watu o le songa fua ia e tele isi e mawa no na fia i fitu ile fia style to lepa ia man tatou mafutanga lo i Vegas ia mana tua fa pea e te fina o le o wo ia ia le matou panga account ele le Scopa Incorporated o le US a bank lemo te bank ai mo su maluma o le Scopa e fia mana o mia le sila fia le vai na ia so le so ve fa mai fo it say my own on tala no le lau e contact le sele ia mai si vai pa le vemen o la wa la va so ta inga fa ona la fo mai lo sele ia ni ona ese así el Facebook ale Scopa USA te mau mai ia fam salanga o le tūlanga o le updates le o ia tatou mafutanga lui e mamuri atu le anga whaaftai tele ai le tele o matou loto le ai o matou loala nea fiafiu ua laui ula le fiafi i le whaamoemoe ma le whaatataluanga o le matou sava mai nea fiafi o loa uto o tele sui o le Scopa o whai ona mau mene le whaasalaunga tele mo le lango sua mal fa longo mai ia o te mo le to silsila mai ele nei tana fa tau ia fo linga ia le la tatu ma futa tui o le fo isa ma tu fa am talanga o le tau tamali i fa fo nga le no sa mo ia e tu atu ia te oi me uma tatu fale i tu ia vai me ngai e fai ia le ia mal fai me ma fai ia ma fai mal mata au le tua ia sama tu tala le to e vatu ni vai ala via fiti pa sai tele la mo le ma no mo por kala men mata ngo fi tai ia o te manatu le ua ta pa imelsi ui o le ta ua te mi ava no mani ava no fa penei Samoa mai se lava o tau maftanga tama mateni a fa fonfonga o sta mana o tau wina korisi o Samoa i Amerika ti aua no foi ta ua yo nei mea ta ua yo nei yo la se me to te avi i Samoa po se laptop la se computer to pe le lap pa le onga po le nai me la iti fa pena e mai ia le fa le onga sa tau wina ai o le Scopa USA le o whavaina ia o lona te fono o lona presidente o lona te utupe o la tu uma ia o la fionga po le fionga le totori le matatara no le so ia o ma president fona o le ua ia te nei ia to filau a tatangi to filau mo le silafia o to uma ia o le fia na o le tala i o le a onga na ongai
ai musu e tongi se io o le tau Vale. ia e ia o le telefoni tofilau fa'amole e te telefoni iai o ele fia fai sau totongi sau mempa se lau tala e totongi o le mempa o sau le tofilau Le ai o le selau tala o le sarafina le tapenai mea o le ia li tiu e lua selau fast food tala le o ia e te tauna o atu se tema ia o tongi wa o le ala sona le la mafutai ia ia o lo leo na mo lo sao na le tau whainga o le asosi tau sanga uma ia e anology e uma lo le mafutanga le because le toi fesi se lau tala anga lua se lau fast food wa ia ia le nasa mo tau whaafonga mai se taua le tatu mai o pongi mo me o asosi o tama mateni a o i loai tatu le aonga ma le aonga ia o manatu le awhapena ma salufo i tatu sia i tau puleola ma o leola ma malosi e mwhai o na tatu iai i le na aso whaafonga mai foi le matu asosi tama teine tuai avele ia e o ngana i mea ia toi fatua i foi le tatu asosi taruana foi mai le matu asosi mai le whailonga ino le matu se lau tau sanga ia le lama e whailoa i le asosi tamatu i avele ar taua leo le tawhilo inga atunu foi le whanongono mai ia matoe toe tam whai ia e manatu tofilau ia o ta o masi ui o le ta whatanoanga ia ai foi sisi taimi o lumanai au le ia o ia se tema ia o toe sa iri sisi avano tala noa te taimi ia malo le tauata i mea o ngā se mea o ngā mea umalava ia ta ua le o lau tautua i lea o ngā sa tau inai ia e ola e fo i au tau whanau e fesili po fairly dad me sa o ngai tau ia pe ngā le o ia mea ia e manatu ia saunoa ia i se saunoa ngā whaiu ia matafa to whai le nei tu la fiafi me whalora Ravitai tu le epa ia o mamalu ma o pa ia e le toi o i se whamtala awa o pa ia e mai le vavau e o whawavai o ia le atu nuu e o sa mo le atu nuu e vivi e mo e le isi se na te au tala ina e whapupu se i o tape toes o le ai vivi o le tūlanga o le vanu fwai ma le atua ma ona sui vai e le lalolanga i alfa momu a mi se le lau te leo pa i o le atu i e whapena se la mona pa tai te le atu i tai mo le manoa utu ina mai tono a o ngal ta whatatalo nga nefia e whao Sofia i se sui o le skopa o mwhaiona whaafonga mai le nefia i o mai tato mafuta me tato mafuta to tala no i aso pesa e loa voli pesa e loa la kapi pe o esa la vea i le pati ma le po me ka pena ai uma ai alua le universite mpotoa ia e fa pena ia o ai nga mau mai masani o lo mo mai nei fa sa lo ia mo so ma no ia se tema ia to ma ai na wa te ngona vo i ia ina lo pe te tanto ma puto i le aso i le fa mo fai aso le puleola le e va tu so po mo le ia awa ia le fa mo o le ua tupoina ia on va pele ma to langona ia o pa ia mo sa mo le te o se fa msala o le asa fa tonga le tau se fa msala nga ua la sa se le au na nevia ia pena ngalo malie e po to tau tai le ato ai lu ba ma to fa msala le nevia fa tai tele tu mal por calame mal faritua ia o lo mato no talo manuia o fai tai wala nga ngani fatalai ia o mari ele tu le mala malama male toa ile loto e fa tino i me mai fai male no inga ia manuia ia e fa pena se o mato fa mtala ia ai lo fa mai le tu sel va tu le ola
nei mai ia su tatou sa valia fu ia ma faʻiketi nei mai taimi o le vesi fesi ua lavea ni se mea le ale nofo le fale a fia inu saufaga nofo mai luma le tv mai inu au tafa o mama ia tagaga e tumu paaloalo le pa ma le paletua ma le paia o le polkalamenia pea manatu le a laina tutusa ta ua lea fa mia foi le fiafi fatua ma no foalo ai a pe mo perso ta inga seisi te mis fa ta no lumanai ia manuia tele ia ta wan manga le asosi ia mo le lumanai ia o le te manat plamo la ta tu filo i le aso ta poina e mo temini alo fatela uso ia so fo fa pena fo ia so fo me manuia ia manat sa mo na le tatou o se whatanonga i mo te mimo mua lea o se alo fo i o lea tu o lo tau mawhai la sosi o tama matene tu ai o le skopa ia po tene tu tama matene tu ai o le kolisi o Samoa o lo o au maumana no fo i Amerika nei ai whanongo e ana o le skopa ia fisota i mai le tatou porkalane ia matu atu ai le telefoni ia si uma o le latu presidente filen matano i le so io ai le se o mea tāua mea whapio o esa ea onga korisi o Samoa tama, teine io tongi sauma ai a whanongono mai foi ma tama ma teine tuai o korisi o Avele ia o le ua toi a fufua le tatou maftanga taru maina le se rautou sanga na ia tuai le tatou o malanga ia le toi tau a fufua le tatou maftanga ina ia mwhai o na toi a fesotai i se taimila ta mai e tuara tatou porkalame e anga mai le uso le ia o lea o lo o tatou tanoina le tūlanga maua e na iai le amtanga o le fono o pale mene le so le ala e o e whaatanoanga le fionga le mista ia i foi le mista o tiute o le o foi lupe matasila o foi le ngosili le io alena ai ta sanga lor suile pia pe atu le sotaia ai anga i lo fa ora le a foi le event silena ve vesi ne taia o le pale mene le tatu atu no ai le lo to pa ia tu le langa e matango fie lava na sui to rua le pe o lena na tau lunga lava ia le pe la flafo inga le pale mene i sau noanga anafi i le sau noanga le fionga i le taita i o le tua ngai po le sunga i le tuila e pasa i le ia ona sa so alola ia le male a foi male sau noanga fai a le fionga le te fono le komiti o tupe ia po le fionga ia telefono David Hunter ia pe o inale sa fa umai loa ia saunoanga falau tele ia ma ale pale mene ai anga i mai loa i le afu e tali amata tali minsta ia matali ale malo masina lupe thank you e o mai la ele minsta o tiute matupe maua tupe maua na sai lu mat ia paunga tala le mano paunga tala le o mai lor teimi ia masina lupe ia ai baturor tu wala lo masina lupe pe sili ai le amata fresh style ai le leile fasi tuanga le alana fa mai lo leile fono su le so ia ai anga ia tulo ile tate e po le tofilo e tirsana o ia na o falana o na sa na anga ia a matai lo ona faile le drug test ile so ia mafatino e se la tu ainga le oli ia ma ta apelo ia ta pena mai mole o smartphone taiao e faisi o ngaonga mea na tatu whaarongolongo iai ma tulanga ile Samoa ai whapete ta e whaarongolongo le leia tuila e pasa i lele o taita i o li tuangai
Pei ua tau la le ta o le tala. Pe ua tau normal mai to ina lana ua tau le langona lona leo si foi lea e vavanga tā i te tonu o le pale mene. Pe ua tau sui mai lana a fai e te whaalongolongo i lana saunoanga wha umi leana wha umi alana saunoanga i le asona nafi. E iei le sivaenga o lana saunoanga wha pia ua tau iwa, ua tau fiu lana whaalongolongo ma lana ai i le whaamulinga o mea le lalolangi i a Samoa. O si utala i ato ina Samoa, e le leina e ai i e mapoto. Ioe. Aua ni ina on tatu wawa ai ama tatu, e le leina e tilo le leima e wawa ai, langa i le tangata, o tangata o oina. O tangata wa lewa na ola i le mole meo le ola as a politician. Ioe. O masani i whaingo tala, o masani le teimi au mai e le tala, o masani i le me e taket i ai lan tala. Ioe. A whalongo la i le au mai ngā rito i non mele, ua fiu i le whaamulinga, pe e whoringa mai o mea le lalolangi, pe e sa ent i a Samoa. Lea la iei le ia 2000 foi lea whape o le toi ainga le nao le ngoto ifo le matau le la i a Samoa. Pe o Samoa e tau alunga iei me o lesen tuli, ma lesen tuli, le tausanga, ma le tausanga. O le toi ngoto ifo le matau le la. E le fia la e le toi ina. Ioe. O lana wa ai i le mea le o se atunu e tau alunga iei, a tasi le me tam tilo i toi ina. I le tāua le wa ai le lalolangi. Ioe. I le taamine sanga o le mea ngase i ai le la. Ua lo fai upo e le masi ni tatu, e le o le amatanga a o le whai unga. E fia mua muri. Ioe. O te le lopena tau i ai lana wa ai mamao, ioe, o si taita i a se atunu. Tasi ia mea e tāua le wa ai le lalolangi. O le atunu ue tau alunga i ai mea langa o le ngoto le la, o le taamilo sanga, i le whapeo wa ngoto le la ua sink, le ai. O le taamilo sanga a le lalolangi ma le la, mana tua fo i o le la pi whapea i le ai whaasai nisi e tu mau le la. A o le lalolangi le pāneta le te ola, e whapea nona la puto pe ola moto o le la lea. A le lalolangi. E le ngata la na taamilo le lalolangi, taamilo to itself. Ai taamilo ai fo i mele, i le pāneta. O tātou e taamilo whapele la, o le la lea, la moto le. A o le lalolangi lea, e taamilo le lalolangi i oe, it's rolling by itself. Ai taamilo fo, e taamilo lalolangi a te ia, ai whapea fo ina awa hapea, le taamilo sang. E a fu ai o na pō mao. Ioe. Ioe, sata o nga fo i taita. Ioe, so o le tāua la le mea lea. O le taamilo sanga la le lalolangi i le la. Na tau i loa ai, o mea whale atua. O mea ale atua. Natura lea o le fuafuanga. The nature o le creation. Ioe. O lea. O le mea lea. O le po a whaila o le creation lea le atua e whapea le rotation lea. Le te vai mai o lima ia. A whaia o le mea le na whaia le atua. E a fua ina pō, e a fua ina, e a fua la ilea. E a fua ta misanga lea. Ioe. Tātou te whiola o iei le mea. O lea. O le date. O le date line, whatever. Sai o le west side o Samoa, maisi tua lalolangi. Whai mai la le toina. Ilana tau talanga wha umi lea. I'm tired of being a Samoan, be the last on earth. Atu no mulinga iai mea lalolangi, and he was tired of it. That's what he said. Ioe. Ona nofo le toina.
mafai lana whaatununga I lana kapeneta, ma avele fe au, na talanoa I kira. O le arfe au. E mana o sui toso mai le laina sai o le deadline le sai o le tu le west side. E toso mai le eastern side. Le vao a le pata matutuila. E fia la to ina whaamatala le mele. Aisea, aiva ai I le tala noa to ina, e tala noa I le tua na I mea sana whaia. Yo. Tilo I ai le fono ato le vaiaso le nei. And last week, silence. Tell your time is silence to in. Aisea, one night loa, on te le fainta tu vai ai. Ua fai sao fai. Ua fai sao fai langa presentation. E a fuesea, langa foi ele tu mau se malosi o se tangata. Even myself. Ioe, eu fai a tau ele o tu mau le malosi. E ia le temi te whanau atu o le, ioe, o le o toe tusa. Whapena o malawa tato. Ai, e ala no tala no atu I le tala atu ina rau whai mai. O ina sui e to ina le laina tua oi. Ioe. Toso mai ai o le tu sisifo I talato whale alupo leana mafua ai. O na ngoto muli va aia toe va aia o le la I le millennium uma taruai. Millennium. Te uma le millennium, not century. Millennium. O le toe va ainga mua muli o le millennium uma le na uma today. To the year 2000. Leana watu e solo tu sitala lalangi. Yo ia sa moisia. E tau o mele o le tau a lunga o mea ia samo. Tau o le tau a lunga. Yo. E le tau ia tulepa. E le tau ia tulepa. E fia mua tulepa. Ma o le downfall lea. Yo. O lana downfall lea. Asia, o lona mindset, o lona mentality, I am the man. I was the one who did this, who did that. O una whaia le mea lea, o mātou na whaia le mea lea. A tilo I le mea, va ai e maleta mai. Na I roda le mea te tana noa tuai. Sila tutoa, musu e mulinga mea I asamu. Lana tala wha mulinga, e musu e tau alunga, e musu e uliva, e musu e muli whai meletusi. A e fia mua, muli. A e fia matai, tautua. Ioi. E li whapenare wa air to ina lea. Ma o lana downfall na even today. Leu tatu wa ai. Tau le ilalo le si na I ta ua le tasi iwa wanwha na whatoa no nofo ai CEOs I to tonu o le mautafono. Lana mele tamu whaitau mai? O lona waitaini, HRPP o le HRPP na mafua ai o na no nofo CEOs. In other words, le to e tau atu I latou le au whaurulunga mtanga luenga. Ana le ai le HRPP, ana le ai le turepa, mal HRPP, ele sa fai o tono temi o fono. Penalo vai, te whaitau a mea, te whaitau a tala. Eoi. Ta si iwa iwa lima, na graduate ai sa moa I le mativa. Nana upo graduate. Pea taitana o le meo o whaunga o ngai whakioi. Lana mele tamu whaiwha mtala mai. O loo vai taimi o mātou na ese sa moa male upu atunu u matativa. E te leto e tau wholaina ni au mena whaia. Be thankful. Pe a whape te sila fio o ni whaia. Hioi. O lana tau talanga wha umi 2021. Na turi ai HRPP. Toi wha matala ato to ina lea. Le a vatu o wha masinonga. Ia tā le wha o tō ese. Na vatu e whatarusanga se I tau ai tali whamasinonga. O le taimi le tā taimi o tō ese mama tō ofisa mea. E uia ina ua vatu le aina toe wala au ale tō ina.
Na toe wala au ar toe ina le fono ma CEOs uma mtanga luanga. Awa uma teimi wa uma. Wa uma no na teimi pale mia. Na tangore te wa ai whane mawhau iai. E ma whaina whai mai se I avesa na whaafetai. Ai tu tero. O I le whailua inga ia ma toe CEOs son tanga luanga. Ale malo. Wa uma no teimi pale mia. Wa uma. Leo whai atu iai le whamasinonga. By 4 o'clock, everything should be out. Everything. All your belongings supposed to be cleaned out. Lela whai mai. Na toi whai ala na whi au. I CEOs uma po whaurulunga uma. O le ale tala. E mo moli le tala wha mo moi loto I CEOs ia. Me la na len fa pe CEOs manga fa pe merito tele na uma na ese fa mavaile e ma faila na tilo fa ma fau e a fu me le meeting muri la to ina matangata ne nta to rola ia le to tio me le to e fa ngana ia e tu sa pe fa mai wa fa sa fa ila na porkalane tatu ti yo e se tatu te alo fa ia to ina na le fa na be se na fa te fu a o mea na te whau wina ma me uma. Ia reo toi whangana ina. Leo toi ngana ia. Ioe. La mea len toi talo fua I lea I CEOs. Toi talo lea I CEOs. Ta oto leo I ene malo fo. E mwhailanta tu tilo o le fan o lana last meeting dem CEOs. E ma whaina mo noti atuai ma mea lelele. E sao pese se. E sao. Ia. La lenta tu vai foi tua meeting ya. Não na uma tua al pese lea. Fa ma vai lea. Liki mai lea mea, liki mai lea. Or end results now the meeting lang final meeting lea ma CEOs. Ia. Matau tia. Ia. He was talking highly. Ile sui fai pule o parlauri tor, parlauri lua. Leanga foi o sui fai pule lea. Sui fai pule lea sa sau I le lile sa te sa ministau tu pelisi vai temi. O le tangata e ingo I leo mali. Yes, le fiu ia fiu o fiu foi. Ia le ata tu te lo fiu mai luna amatanga. Sa CEO temi tu le pa. Ta sila CEO le vaenga le phenomena statistics. So la fa tu tom foi maunu ma fo fongo tata. Yo. O lona temi na amata tala no inai, ma le temi o to filau. Na amata tala no ina I le taulanga I sale longa 1983. Ia o lana ailo tele lea. La u lea faitau I lana la unga fa umi ana nafi. Ioe. Se tasia lau wa ai tasi lau faitau e loa. Ioe. Ore toia ina o mafofonga. Ore toia ina o porkiki. Atonu e whaingofia nta o au ele o te whaarongolongo le e manmanino. Ele whapea whana. Te langa se whaarongolongo man potona I loro mena te tana no tuai. Whaarongolongo I ai mane atamai. E tasi alau whaitau e loa. Na. O le tali ale malo. Ia le atu tilo. Wha malama le pare mi le fesilia fia me. Mai au. Mo le fono wha vai. Le taua I o mea I o le. Me pe o le wa. Le na amata se le so le mo le. Tangata whaitu la fono.
Setalia le tulafono. O le tangata fai tulafono, o le tangata sa fai mapale mio Samoa. Au whapenan fai. Samoa au tau sila i lala pila tango ta whai atu ta lau tele o na tatu teimi tuiti sau tatu mano. O le tūlanga o le mena au mai le fionga le li pale mio. Ele to sau lunga o pengat fai lang. Moa ua i el fono ni vaso ni mel vaso lea. Ua tala fia ngai le. Tala fia ngai le. Tala fia ngai le. Ila mutu. Malo. Paftai le filo mai. E tau sa o lau whalongo le mire fatua ia fiu malan tau whai si ilunga ia le sunga ia fiu. Tere whanong fong mai whai fiu la por kalame le langa e tasi ala whanong longo to ino. Langa tasi la sui sa nga lue wha CEO lalo. Moni li ua fiu la to ino liu. Ai o le lava tau whai to ina whai na la unga ia whato sina i tangata. Se longa te whanong longo whanong longo manino. Nei manatu atu lai po te se e ia na launga i. Le whaati se i nai i o e. I le te whaati se i nai teita. Nā. O le ewa aisa moa i lau whaitaunga atu. O le te tali mai o le fionga le li pale mie lungo penga te whaila. Maua umai i le ori. O mea uma na whaane nefu. Maua umai nui. O fea ni mai ua sii mai ua au mai se alia mai se wai. You tell me Samoa. O fea ni mai. Senga se ua mulinga aso ia ele i o atni wakasi. Ai te sila fia. A whai o le ainga le na whai ia ea. Ioi. A whai o le ainga le na whai ia ea na maile. Tō te tilo i emo meo le le whetu na i o le mafofau. Ao le i oso e se le waa le ma, le i o mai i le vainu. E oki le mai i le so wale. E oki le mai pe pese mai ua talia le ainga le au mai le alia e si i mai le o ka se pe pelo ina ale mafau sa pa le menyo Samoa ai tu poito inga me fa pe no mai ambulance tu tonu o fesili o ai alia le no so fa fo se ia mele si mai mai na malia i ele mai le la o ti e si mai ele alia e talia le ainga le alia e fea ngai mal so wa e sele le mafau pe pelo ka sole e sele le mafau pe pelo ka sole ai fai lungo pa mengi sa e fai mai ele matou e utu mai ele matou e utu mai ele tamaitai o falapo ai fa pa matou fai puli ke o folele au fiu ma ku fai pule so le involve me mo hissings eu folele la var ma fai pule so a fia tu I falalu I fefo I falalili ale foi o mai fai mai ko nga me fa o fengi singa mai o si mai alia o mena ngata le kasi e valu coach fu mo ku leo o mai temi ten kolosi de sawa ten kolosi ma va yo ada ko ya mai le singa mai le alia a me fen ko mai ku ke pe pelo le ma fau fa pe lungo ne me a esole o si me ka ko li la pela ka wo ina mawarungan me tau le ingi kala mo ia nga kau kalpe ta si me tu si sila tu sa mo ia tu sa o tu ele fimo li par mia
o le ori o to i luma i to e fai ma o to lungo social media le alanga le o kele ngi ale e fa pele le fionga le mista ai se sala linga sala le e o ale io e vai le ava tu sa wa le ngi kalang ko kali mai le ngi kalang ko kali mai ai sia a foi la kwa kala ka kongu makala pula mai fai ma o to lungo social media a me ko ke pisa i fuar se fulu milion a safata i ko kupe e kasi ane mafuang o le kamfe fa leanga le malo tasian mafufunga e kamfe fa leanga le malo e wala le na fa ko le finga le pare me mo ke le ko kali e kulungo fa ilangi me mo kai o mai i ka ko fusu ai si ka ko mai fusu le this is our ring kuia me fe pele o so kongui lua vai aso fono le ai maua umai pepelo maua umai le meo le so na o lunga o penga tfaila ia vai le maua pelo le lilo fonto e na leila mai eo e va ai vale anga faia le afo le failele ma nei o tali le sunga le mistao tu fu maroi ai o so se falongo i le falongo fengor tala ke le fai atu a meno fetu e vai fafo ke le fai atu tonu fe mai le tali le mista kali kamase kali kamasa io ora maua kui ai so di sibia ele mali sa mo ele mali ai sia tova aila ia me fai tanta i lungo me mai me le te fasa o le fionga le lipare mia o ko me mo ke me kali i lungo me o me le ori ia tu te rola la unga i fafo ai o ku pengi ma mo e nguku ko ke me fai la a tali me foi minsta ele ko nga le wai me le fafo ai sia ma ngai le maua ma nei el maua e esse ale le kele merkau fale ia lela ko ai pipiang ko lo ia le lela o fela me sa fai lo ia fai atu le minsta la sunga malo waru no tait fai lele ma le ma nei me so me observa facili na alu minsta facili space to li pipa ko sila ka ko sa mo observa a whanongo mai fontoe ma utou ia langolangoina fontoe tu le epa le tio ia tu wala o ala isi ko kala la ko fai ma wa uma i pelo uma i ko ke fai uma fa mala malama uma tu pe sa fata ale tingana na pesa tu foi lá por cala me auto o outro tipo pole o le uma e ala ona tuai io ele fai ngo fie ele fai ngo le pepa fai ele foi lanto o mai saure se ele fa salome ma mai le form foi le fa pe me le o sen ele la na mai na lela io me ko re ni parmi io lo la me tu fa mania io la me to pepa tu mai lunga tu fa salome once que senhei que le ko mo se ko le amiga le kali ia le suyo o falata tonu ina o fai mele pare mia le ina o e kalangua male io o ngaruenga nga o e kalangua io ma minsta vai fafo o New Zealand ele o e ngai langi kali ko fafo nga ko le se kali ai sea ai ma ngai mo mau kai i me io então foi lá e se ali que o cara fafo ia ma que lo mau cara fia era mau como aí o foi lá ngi pelo ia lá o que fai mai fafo
Io. Tō kalangoa, kalangoa, kalangoa. Le te whai atu sao. Aia o ata mai la vea fo le o sa fotu le tō o masi I lunga tala la vea. Ai ango ko whalongolongo le leia le whainga o kala la vea. E leia le o le marora whai e. E la ku sawa ia o ko. E oi. Hau le longa se mea ko ke whi alo whai solo iai. Ia, nga whai ngeit kala le kupe. Whakuku, na men ko whakuku nga kahit kala le kupe. Ia oi. Mingit kai au e whai atu le mele. E pio le po le ale ngor ko kau whai kurioso ai nu. O no toe. O li mongi. O kuila epa. O ko uma. Ia oi. Anga le papa o ko fio kasi a ko lima o le ko isiava mo. E pio le po o lunga le wa e ko lima I lunga. E ti fent le mele au mai le. Le drug test. Ea. Ea di Samoa. O watu la ia le iai. E watu le sele. Io le nga. Il manda ia to te tonu na to mo tala no le mala malama le meo talo. E ta u le va ai maua lunga. E ta u le va ai le fa ta u le malo o lana pale mene. E sia, na o fale le me patino le pale mene. E oi. Ele o faia mo nga I papa lagi na faia le fale. Foi le fa malam lama. O le va fealoa I o kon kalake nga faia male pale meno samu. O le kaku deadline ya. Aso luas fulimo May. By the 25th of May. O kaku agree ya Biden. O umane fale fatino ta lolo pe o matu fufu. O le agreement ngang fai. Peitai. Na toi avatu ya le afoi. Ale kon kalache. O le ale excuse contract o tele timunga. Vai yaso le lua vai yaso full week timunga. Ele mfai na fa o wina nga luna. Fai mai malo, ia. Ta tie fa pena. Ele to sui ai le taimi o le tatu agreement. O le afa nga solo pea fa uma muri fale a o le fa tino ino o le fa alo. Ale atunu ile pale men not you contract. Ele o kanga in ko kalake nga fai nga abir fa alo. To si sila la tatu ia. O le fa alo maua lunga le fai nga malo. Ile pale mene o Samoa. E maua lunga le vai. Ioi. O tuta tonu la utori se senga o mafofo. E small konia, o matua tu le pa ilo na mafofo le melea. Le kai o yele mafofo limongi. Le kai o yele mafofo o fontoi. Small koni laiti. Ioi. Fatuela fiona di kakia mai. Danga ese o tau mafaufaunga. Au tau le malama I tu manga Samoa. Filemu. Ewa. Au tau le manama. Malolo. Ku umai le malo se failanga isia. E le mamai le malo Samoa. Le va ai maua lunga ilana pale. Mene au sau fai. Le fonfitala ia. Iwala. Ili kai nga fakia ka lolo makupe nga alu le ale maua lunga o le whaaloalo. Ale malo Samoa. Ilana pale mene. Fakia ke e le masala whalpan mene o Samoa. E na fo ime. Yo. Esa. E fatu o le leanga ia mo poto whawhala. O ngai le sikofa. E ese ariki ke li ke ua. Ai oki rola uto whawha le atua. E te oki rola whituna. Mela len ko of, ko whailanga mai I pena tu whailanga I whafo. Mahalu e ko whaleanga. Ai ko ke le lole meo le vāwhea loa I o tangata. I lo tātou ni tonga. We're not Fijians.
We're not Niueans. We're not Tokelauans. We are Samoa. And that God have particular gift for Samoa. Ia le tātou me alofa mai le atua o Samoa, mo le tangata Samoa. Olea, vai tuto ai mei. Le teitai o ia le mawhauwhau o la ori ia. Mena leng tele tala i ta lolo. Io. Ale anda fai atu le tātou porkalame. Io. Le agreement, le contract na fai ngā duenga. Male malo, o la solos fulimo May. The 25th of May. By the 25th of May, ele uma mea, katia. Io. Lena, o tau rola, wai rola tu le parmena, le ina tau me family, uma fale, le ai. Ele tu lia, ele plan a contract. E kon kalake lenga fai fale, le ai. E pule le malo, ele tem me fa awawela na po kalame. A o tu le suma limo me, ele uma. E tu sape o mai family ele fai ninga luanga ele si vai aso ona o timua. Just leave it. Tati ai fa penga auto. Wala. Fai atu le malo. Fa awau le matu por kalame. A uman matu por kalame. Fa awau me o fale le uman fai. Na to orola ele le to fese si usanga. Simple. Manino. Malama. Iyo. Ale ko ke kau fe kuri longo winga ko fe foi ni sika lolo. Vai me ngai le vai o le mafau le ese to fa fe tu nai. O ki ko fa. O ai si ka lolo o ai si usanga ko ke vale. O le o fe tu le malo. O mea ia ele tulia ile tali el kon kalate le malo. Ele va masangia le fanga malo. Ile fale tono kon kalate na fia ngadwanga. Kon kalake Australia. A umar ke mir kon kalake ele uma. Pekari o ko pala ke fa umai. Ai da fa nga solo por kalammer malo. Understood? Yeah. Ia nena fa ia tu pare mio le atu. Sali. Ko ke lo ele mir fa e pale mene. O lona fale le o yo motor pale mene. O me koma ia e malo lo il parlemento. O le va ai mawalunga le ale kabineta le parlemia mal kabineta male fainga malo ilana parlemene aisia. E tumo e tusa. Wala. E tau ini mafofo utu. Ia le langa kali ngi kaimio. Wa. Wa fila isi kala la ko wofen me lungo ko por kalamento. Iyo. Ia nga ale nga ngai ka ko alo fakiai. Ha. Pa ko ale o la kile le para vale ale so le ngi kongole. Le la kala mongia. Wala kile le para vale le fiona ministana nei iyo. A wala vana wala vana. A wala laki le langa iyo. O tanga o to ina fu. O lo to mai to ina ko ke sira fia. Iyo. E wala, le me ko le kalia e koi. O le so, walu tupe, ton, na ala na fatu ai. Mana tu foi le no fai atu. A mai mo mor fai tau o sa fata e valu afe. Io. A mai mo mor fai tau o sa fata e valu afe. To e or komiti to e. To e fai tau ai, se fulu afe. Ale ako ke o mai ko vinga fai me ya mai le o sautala tupe, le ya ma le fatu ale. O le minstaia lo wa ave ku peku so ia ko ke koe kau ka kala lingi me o yen ko lo ia so ia ko ke koe so nga ma vava ilunga i mele o ye lo ko lo wala maka nga ia e mo ia tau melo mai fondo ni lu vai eso a uai lo ai le meole o lauto nga wenga o lo fai e lungo penga te fai loko kau whaaleanga i ngā akikele. Ewa. Wā. Manga i ere maua. Ianga. A ela si pautuanga le. E ela si pautuanga le malo na le parimia. Na whaile komiti le whaile. Le whaile whasoa le. Ewa. Olea.
O ai e o ko le fai maliki e me le langa mai la woni i mai. Tasi le me ese le makangasa. O le ngata ngao fai la kukusi. Ave le malo ni sila. Ne foi o mai a mai nei me fai me ora. La me fai maliki mai la le me fai. Le lau fai atu le malo ko michi le fai le. E te tau na manino le malo i mea ia. Ele yo i tua lau kau whaleanga ia. A o ai la o ko miki le fai le mele. Ai le fosi kai mile. Yo e ava toela fa so i tangata o lea i to tonu le tatu pan, to tonu le malo. Ele fefe o tala fai atu. A o iai se fai pule o sau fai fa alata i tonu i. E sili lo o bese. Yo a o iai ngi ka ngaka ni CEO sma ngi ka ngaka i kongo ko miki nge ia ling kaliki mei. Bese. Yo ia o le o tonu mai ia le tatu pa ngor ni fia. Ia so ifua manuia mo fanua ma lo le fola manuia te tonu o le ua io lo fo yaso i lefta to mo se filo inga ia ona o le lea vano i le vai yaso o te ia abatu ne ia vano sa no mai fa filo ai lo tatu ia ma amatai le ta po kala me ni fe me fa rol wala hona mai tula epa na o le ya malo ya fatalo fa tu ya tatu pa anga masani o e o lo la to lango ina le tatu au nanga le lupe fa nele ye le ainga sa le di fa pio lo la to nono manu talo mo le manuia ma le file mo tatu uma ya mai se tatu fa inga malo i sa mo tamam tina ma tutua i tono maota ngase tono o laoma maota o ainga fa pele aio i la tau tangata matua ma lorso i fo maua le lao fo i o tatou pa anga masani ia ua faisi lewa o tatou le feiloa i ona o lunga lavo le tono a fo i nisi fo i o fe au mga luenga sa fianga ia alo mai o le a tatou fa soa ia se iwa wasa i fo ele ile ta i le tatou host le fionga ia tula epa ia se tatou alo mai tatou tala noa tatou ilo le mānaia le tele meo lo tutupu mai sua tatou atonu i Samoa malo faftei mo fanua ta tele yo i ta masani se mai so update to me e pc ni le vai yaso o te tula epa ia le faftai ese le mānaia o lesto na ilente nei o se lesto matua i pisi ia mātou nei au kilani ia mai se foi la ia le vaenga le fono fautua ia mai la tou sa mātou langoina ia le tātou wha moe le New Zealand First ia le sa fale la tou campaign i le fale o Samoa le official consula Samoa ese le mānei le whaatumulia o le mamalu o le atunu. In fact, tula epa, e le nako ni Samoa sa iai le whamoe lea. No watawina to a tele ia isi atunu o le Pasifika. Sa lato langoina. E whaingo fie o na identify i o lato la e sa whaonga. Ia le auto e lau, o le auto, le au Cook Island. Io ese le mānaia. Ia knowing foi la au ese ro fie whaia no pale manipulo. Ia ole to te la to te maunu atu. Kia rana. La whapea la to o se Cook Island na. O i nana aia, il fōringa ma aia lea. I le mānaia le lango o tātou tangata Pasifika. I le fionga ia wasa mānaia Winston Peters. La foi le pati le ia mavasa. O le New Zealand First. Okay. New Zealand First. Mānaia le lango. Ia e mamole foi la le whawhetai i le vaenga o le fono fautua Samoa i au kilani. I le lato tāpenanga. Mānaia le lato au nanga. Ia whapea foi ia le so whatasi le o so tango whewhi au so whatasi e ka lesia. Ia mānaia i o le tāpenanga ma malu, ma o popo,
ia whapea fōringa wa ia o le ngā lulu e whātasi o tātou tangata atu motu, ai mai se tātou tangata Samoa, wa e pito e mawalunga le paseni o tangata Samoa i nei ia au kilangi atoa. It was beautiful. Ia, nā mata, ia mantua langa sa whaia fundraising I o le nofuanga le kāpaka le officer konsula. Ia sa tumtuma wholema malo le atunu u whaatawina ai ia mea tau mawha ia. Na whapea nā tumutumu o tangata o ina wa amata le wha moe lea. Na uma wa te ale tolu le ouli a. Ia pela o ina lena leo o se tapo kalame o na le umule. Ia na mai lole le whale tope tapenanga. Ai mato to e o lola le wha moe le fundraising. E le fionga ia tai li seu a. Ma eo foi mole atoa le whaftai, whamalo, e le mamalo le atunu. Sa tau pati mai tina le malulu, ma le leanga I tau le fiafi. E sa whapea la vana o atu le mamalo le atunu. La tau te lango ina le whamoemeo le fionga. Ia tau ia le fionga le li whaipu le whaolioni. Ia o le mana ia la le po trila epa. O le whatu a whai e la le mātala. Ma le fionga ia tai Eliseu. Sa ofisili ngia I loa la tai Eliseu, sa wia se whai mai se tala. Ona o lea no nofo le atunu. Iei nisio I la tau sa alo lofa mai. A o le fia maua se tala le. Na whama nino mai la ia le fionga ia tai Eliseu. Le mafua anga lea na tua ia le. Le na whai ela na artikoli lunga o le social media. Ona mai taua. E ese fesili sa tu I nai mafsilingi ai lau timu ia I te tono le fale whamasino. Ese mea ia wato lau mai ele au fai news. Lea na lailona a maia. Ma whaapea mai la ia. O iai mea nafsilingi ai le sunga ia lau timu ia. Ele mwhai lau timu ia na tali. Pei foi la le taimi lea o le piliota le whaangata ai ia whainga whaatosinga po lau whaalau iloa. Ele I mawhai la e lau tima ia na tali ai. E la ua whaafolinga mai e whai ese tua inga ia. E le o mawhai na mai sa o le mea sa fisiringia I tono o le whalpamsino. O lana ia tala loto tele lava le alii. Loto tele o na ielon te tonunga. Ele I mawhai na tele I whaia ni tūlanga. Ni mea tau bribery whaatosina na tele avea ni tupe. Ai o mea ia sa tō lau mai lunga le whaamasinonga ma mai ni moli mau. O mea o le taimi o lae tū la I le tofi o lae whai pule le HRPP. Ia mantua foi. Ia lawa e le tofi wa ato le fia masina o lau mata whaioi o lau tiu te lea e te alu e te asiasi lau I tō malo. Ia mawhapena. Ia alewa ave se ai. Ia tātou tālia o lana tala tā lucia ia maua se tali o le neiva yaso. Vave mau me se tali le unga whamsinonga. Ia vato e foila ia le nei taimi tula epa ia inisio o tina sa whapeana e le mawhaina a waiatu le whamoemoe. Ai sa lafo mai a lato whamomoli tupe tau seleni. Mō le fionga ia te Eliseu. Ia na uma na whamawina uma o tau suafa matusi lalo ma whao o le fionga le ali whaipule. Ia sa momoli mai le sa I lungo le social media la na whaftai, a mai la na whaftai, ma whamalo, ie sa lango sua tu sai malo na whamui. Ia peo na mātou tala noa le pō ma le fionga ia le atawasawea. E le umai, o na mantua o le sairinga tupele nei, it was a very last minute. Ia aile mai o le awhapea lava na mātou whilongo nai. Ia o anisi a wala le atam whai sosoani. A wala ia tutongia o le pili o lo ia a wale whamsinonga lo manai nei. O stala fia le nā. Ia, mana ia, o le whanau vai atula o leo a mai le ia tau asabia. Ai, sai ia le Pacific, le ta ure mea. Le Pacific Visa. O le alaba. O le la sai ia anai. Ma nga disciples.
O le la uke vai atu sa e pe ona e pe o lele o lewa mai sa vea ele i ai le siari pe e sa o pe. O a tonu atu la epa. I. O te no foi tua mai o Winston Peters le fionga ia wawasa mana i Filippo i luma. So o mai role o le lainga no fua e no fua i la i le fionga ia anai. Ia so o mai male no fua le sa iai le fionga ia leota le whanita te po kalame. O aula o te no fo tonu mai ala i tua whaita toa. Wa whaita toa la le sa whale ato i tonu le fionga ia wawasa mana i Filippo. Wawasa mana i Winston Peters o no o le whaito foi le la le te whale mai i whafo. Anyway, ina wa uma i le poka lame o le aso, i o whaapea lona tutu lai mausu le pese ma pue ata. Nga mai lole si mai ta i tua sawa sa i o ruma. Fakta ole a, mai se tala whaito whaku, e te tala mo ai. Ia, tutu ole mai ta i toi anua. Te ai o le lungo le telefoni, toi li liu mai loa. O mai se te tala tu vaenga le fo ele vaenga. Wa le vale neo te tali a. Fai lo whapea male li meta o te whaasanga i tua tangata le. Ma lo whaasanga tua i tua. Ia o i ti malon whatua. Le mana o te tala whatua atu whaitua nga skateboat mai a. Nā no whai atu malolo ta mino mai tua. O male po o atu le aso le nā. Na o atala le whatua o i ti ma whairoai. A o iti matua i alo mai o mata ia matou le nei wale foi le la lafi mai fafu o le tulanga i dai ia ta o manino atua o mea mama i lungo tapo kalami e foi wa fofonga ia Samoa wa mai e a foi savea ia fa pe foi nisi lungo la tapo kalami o tulanga lea o i lātou nei o lo lango sua whapea o lātou o tangata o le lango le fionga ia nai. O tangata nei o lo te e tātou whainga mālo i Samoa. O lātou le nei o lo te e le tātou whainga mālo i Samoa. Ai ia mana tua fo i la a whafonga mai le fionga ia anai. Ia mana tua. O le mata upule nei e mana o mia le toa tele o le mamalu o le atunu. Ai mana tuala e le o awai mai la anai ma le avaenga nei i mea whai ale atunu le whai i le maota le whale o Samoa. Le ofisa konsula Samoa. E o i lātou la nei, i lātou te le lango inga le whainga malo. But anai needs the community. And knowing the community are vast majority people o i la mana o mia i anai. Le sau e ulima whātasi ma le community e Samoa. Ia, e ala mai lai le official consula Samoa. Le fono whautua, ia ma whaifi au le whaile lato so whātasi o whaifi au ma ekalesia. Le asa tanga i anai iai mai latou. Te zaoni, ele ato sto se fulu i latou. Ale no ato fia tala luma mo a fale pu e ata ma le fionga ia wawasa mana ia malu o le atunu. They need to come down afa anai needs to think twice. Ona o le mata upule le mana o le visa. The majority le o le community. It will come hand in hand. Ma le officer consura, le officer fono fautua, tanga ia le aso lea. Tu mu umalalo, tu mu mai lunga, tu mu mai fa yo o i lai vai ai o le lango la lea le community. E fa pe foi la a fa pe sao a wala e ui le fionga ia anai. E fa pe foi lango le community i le meo lo mana na ai. Kansia. Ia, ka ku karkaru ia. Ai le la kula le seri ia. Nga itinga sa Anal watu e loinga sisi vai tasi tu lo fa fonga masamo e sisi vai tasi sabe. Ya o le mateno popito e luma ma la fionga ya leota e loinga e ma e leota ina. Really. And to lepa we've known it. Yeah. We will never come anywhere near the yele community atato Samoa.
Le sapo e mingata isi vaenga sa o iai le fionga ia nai, which is tauleaini tangata Pasifika ina. He wouldn't dare come near us because he knows le toa tele le wasila fia lona va. Ia wata tanga iai matua I fasi mai lava le a te wasavea I longa lana po kalami. Ia. Ta le link fa te ngau ma ska update pe ka amata mai na ia o to New Zealand. Le le uta amata I le mata pule. Leanga e mo dia lau va ai fa tina I mata pule. Ve vesi le fono na nei amata le vesi. Yo. Amata le me fa peta ita e tina me folisi ta puse umar se min stambo mo ia ele amata na tu mai lo leva no ele fola si ilo not fama. Sau sila I le tūlanga o le fina wina e le tamaitai le sa whai mapale ni o Samoa. Nasa wa ai whatina whatamaitai. I lona le taliaina, lona te te I le suenga le na whatamune. Tula epa, o mea e manino, o mea I awala mama. Peo na sao nuole fionga le, mantua le wate. O le siri la. La mana le si e lona a awa na nafi ina ua fai mai le folfolanga le fionga le fongfetalai. A le wasau nei le tae alfa pia mai e alu le lato fale wa le fia. She had all the opportunity and nafi e si I lona a ao fesili. Aya, ele mfaina faya, aisea, ona wa yele langona fefe. Well, simple as that. Le la fato au sumai ne le tae au, wa le mafai wa tatauna fa a leo lona le fia. Iau tato wa ai umayai, le ma e o le ita I fōlinga ia, wa le pe o se fōlinga o se tina, pe sa o ele sa unoanga le fionga le li pale mia. E te le o va ai le onga o le afianga o le mea nei le atunu. Man tua foi, le na mai manino la vai le fionga ia mulpola ana rosa, I te tonu o le fono al palmine ina ua vale fonga vaa. E le o ia o se tangata e moni le alofa, o na tūlanga la leo le tusi la lea le o siringia nei. Le tusi le na wha iloa mai ai le onga le drugs. Tusi o le fia maua se mapusanga enclosure I mātua o tu au. Tusi I le tele o afianga whanautene la iti, le wate ia wa le loloa ma disappear. Me umanei, na o I a ao le tamaita I a o veo ia mapale mia, na iaiso na tofutanga wha la inga, e tilo ia ietu ai ngā mia, o ia o le tina, o ia o le pae ma le auli, peifo I la mātou, la ngona al whanonoa, na mai manino lava le fionga ia mulpola. E le whaapea, she's not a people's person. Le fo la wo o mai le nei tae au. Le wo whaate ia I le drug test le nei, ma whaapea mai. Peila ia te au personally. Whafolinga mai whaapea mai. E ese lona tūlanga o ia mawalunga o ia o le whaipule. O ia o le whaipule le tatau na whaatusalia I tangata. There is no law specifically lava for exempt mai e whaipule ni soni ngā tulafono. No, there's no one above the law. Tu tusa uma tulafono I so o se Samoa. Pete pena sau no le fionga le li pale mia. Pete whaipule, pete minsta, pete pale mia. One law applies to everybody. Ia aula I o le tina. O te ofo. O te ofo I le lea lofa. O la tau o taitai. Wa whai la tau ma taitai o le atunuu. O le ita tono le whalefono la tau. O le sufiina tau wha matu la fono I whai mo Samoa. Le o whai o ia mas whataitai inga le lei mo le atunuu. Talo whai le fionga le li pāle mia malana ka peneta. O lo o la tau ma whai. Ia tanga I le af. Tusa o ia le se alofa titilo I alo ia Samoa le Vietnam. Le onga la o le whala o whasaina nei. Recruit ai nei alo Samoa. Very vulnerable situation. E whele le Vietnam.
They've never left Samoa before. Le wo e fasio tangata. A le lawa faali mai e le sa se e le tofi pale mia. Ia o se tofinga le leila le tu inga. Ai mai se. O ia fo e fa ulu ia le tu pa ta mai tai. O fela o ia le feo ia le fa tau fala inga o ia o le pai male auli. O ia fa ulu ia le tu pa le mata i tu pa. La ngona fa no tu la epa. Yeah. Ile ba ai ilana ba ai o ia o le loa maker. O ia o le faitu la fon. A leo o ngofo ma classify le tangata. Le tangata whaingaruenga le malo. Ma le ese sengo tangata o le pisa si na fitfilia tangata whaingaruenga. O ia na fitfili mai le tu malo. Nasa utala whala o tele morsi le fia le. E moni o ia na fili lo na tu malo. E le fa pela o tu mawa i pela le nofoi o le tu malo ma fai mai tu la fono. Le lalo o le palemia, lalo o le mautafono o i lato uma le lalo o le malo. So makes no difference. Le masona ese senga. Bau le ese senga o tangata whaingarenga le malo na recruit e le PSC o lo ia inga. Ai o la tau foi nei a ve ma fai pule o lo foi ia inga le ofisa whainga palota i lalo tu la fono al malo o le lan fa pena fili mai ai la tau e le fa pena just because na fili elo nei tu malo i lalo ai inga ma tu la fono al ofisa whainga palota ma lalo ai inga le ofisa al fono o le palemeni le we foringa mai she's trying to classify I am above the law, then I should be exempted. Hell no. Ele ai tu tusa uma so se Samoa. Ai o le tati tūlanga lea mawhanua. I le tūlanga na o oe oritina. Oe ta maita. To alua ta maita i whiauti. O tile si wharpuipui, whasio tile si. Lea se sila iai au taranoina me i o tau whala au whasaina. O a whia whala au whasaina. I nga leo lau tatu tilo lau ke lenga mea. Ona o whala au whasaina. O a whia te sila whia e a whia le whala au whasaina me. Tula e pa o au no whapea ina ua whaile whinaunga le tae ao le fionga te maitai. Whaipule ia whapea le whonga whetalai, whapea le whaopopo mai fo e le fionga le. Ale li pale mia. Na o whapea, o ia o le tina, o ia o le whaipule ta maitai, o whea o ia le whātou whala inga, o le teimi le nei, wata tauna liu le tō whā, o ia, a le watu, e ese le mele wa ye, o le tilo ia le fionga ta maitai, whaipule, i lona tūlanga, o ia e sui mai i lona i tu malo o whai ia ma whātaita inga le lei i le tu pāo ta mai tai. E tanga i whala iei. No whapea, se tanga i whala ia fia me. I e la lewa e sau noa i le fionga ia pali i sia, whigau, i whapea lo fesa ia Caroline. O la me wa mali liwa i nei ta mali i. O a fianga whala au whasaina. So doesn't she have any sympathy, empathy whatsoever? Ile tūlanga lea. O le ngā tauna a watulona tau au ngā lulua whātasi malwhai ngā malo. Ina ia lātou tau mawhai e whafo ia whawhitau li nei. Ale whoringa mai, matua i le ai masona popole, she's only out for herself. O lona lona le whalolongia o le tau whai mai o le fionga le whonga whetalai. Ioi. Le attitude ni kako kilkilo iai. E pea o le attitude to tule e peresi kaimi o le manatua o i o le parimia. Na e vai e toi ngā attitude na i a fia me ilana whinau o ne taia. O lo o whinau o i a lava o le parimia. That's a why. Absolutely. E vai ai fōlinga o i nāna i loa ai. You know, the expression of her face, the tone of her voice, matua I ese, the anger it really shows. O I nai ta mai ai, o matua I ma e le mai taita, o no lea.
sa o lo le upu. La ngona sesi o le a maua. Na te reflect ai lola i le saunoanga le fionga le aki epikopo ia mataedinga. Oka talo faile me wo i Samoa. O te whawhetai. Lea la wa na faile fai unga le fionga le li palemia. Te o leo mai e whapea mai. Oh, nobody can touch me nanga le stula fon. Mana ia saunoanga le fionga le li palemia. O le a fono le kapeneta nei. Ma fai e lo matula fono fai tulanga lea. E onga me o whala o whasaina. O le tusi lena tau. O lena amai ele fionga le iparmi, o le tusi leo leo. A lela na ia tau, lea ele susi le. E pe umana o le tusi lea matu o ai foi. O sieri i o tu au pea. Le ai tu la epa. Tu sa ese le tusi ele concerned citizen. Lea highlight mai vaenga o drugs. I te tonu o Samoa. E ese le tusi le na, e muli atu tusi le na. Lono winga e lua concern letters. Ese le tusi a mātua tu au talo sanga ina se sosoani mana o mia le sosoani e whainga malo. Le aise tali na mo tusi a mātua tu au. Le aise tali le fionga tu mai tai pale mia at the time. A watu ai lea matusi a concerned citizens lea. Watu ai matusi tūlanga i whanau yalo ta mai tai la iti e leilo loa ma. Le ale me iau, le ai mase, le ai se whaato whala inga, se langona lofa, se langona o se mātua o au ngani mai se mana o mia se sosoani. Absolutely nothing. E te sila fia live e mawhai ana relate ma whauwhaunga na ile mora mea re toe sui e rotu sui le tali a watu ni leo palangi whawau susu o le hitanwa. O a waia tu la epa pena e sila fia mai le tapo kalame. E iai ale langona, iai fo ile matenga ona manatua le matanga luenga nei wa leva na tau fo mai le whawhita uli telo i la tau iai a fianga. O ia waia a whafunga mai fo le fionga le li pale mia. E le o whapea o le tu mawala loina o a tātou tamali i fo le atunu e anga waa. Ai o le popolenga ua tele le sotainga, va fale ainga, ia malesi tūlanga le ua tongi tupe, ua tele le tupe le maua i whala au whasaina, ua whapena na whaase e tia i fo inisio le mamalu ai silia le abatu o ni leo mai whafo, e le yaini sotanga, e start fresh le mata upu le nei. Mawhanua. Nā sila i whawhonga o whiame. E ono whamatala ma i ate o sui lo mtu e lava i pia o lava i me te o sui. Yo, nā sila. Tula epa, to be quite honest. Let's face the reality. Tate leo tau mawhai e whaise tau whaleanga. We are speaking the truth of what we see. Falling wa aia na tae au. Ile mae o le ita wa matuai. The real expression on her face speaks volume. It tells the whole world of who she really is. Matuai a mai lava I fafo. Le wa falling wa aia. Mo le ita. Ia ai nofum whaupu. O le ita le tangata o iloa le a maua. Le ale mea o le a e mae ai pe a whapea e te mama. A whai e te mama. Le se mea la i taifua. Le se mea o le a e songsonga ai lau mae a ma e a vau mau fōlinga wa matua. Ia wa tau mea i o fōlinga. Le manuia o tūlanga lewa iai. Ia lewa ave i whai unga le whongpitalai. A e le manawa o e whai pule oi. O i nāla tula epa. So whasoa tuala tūlanga lea. How can you go home after le fono le pale mene? Whawhewhena e nofo le lei. E maua so toa. Knowing. O oi o tangata o le tai o lo I tu malo. Whawhewhela na whai o e masitina.
ma se tai le lei I tai ma sao o le tau I tu malo ele o mafaina e fai au tiute e te fai ai o e mafa tai inga le lei Moni ma fanua le tūlanga le te vatu le ase me fa matala ma ia te oila wa aile na lila ma tatu wa ai na lila Folinga sawa ia e ono fa matala mai I le maliliu to rua le na maliliu tune Absolutely to la epa fatu o lana facial expression le na mai le tai au that speaks volume wa fai lo mai ai le tele o me nei tupu la me la itai e te musi nei te wailo ai mawai o le ia so wa fianga e ui lava pa fa pe moni e te le itango iai ia la me la witai fua o te fia mo fa pe atu ia tato o e fai o le me te tauna tato lang o le whainga malo ina ia wha ititia. Ia, ta ilo tula e pala atu sa o atu lava le ngana tu sa. Sauno. E le mawhaina langona e le fionga e te maita I whai pule. Le loto ti ngā loto mawhatia ma le langona alofa I whanau lalo waoa o Samoa. Ona e le ai so na alo. Tulanga tonu lava ale na. Ia, ele toe tau nā tia le nā tūlanga. As a mother, you be concerned. You be concerned. You're more than willing to help out in whainga malo. Ina ia fofo le whawhitauli. Le ngata ile nā. A closure ile ia tamali. Le sunga ia pali I sia whigao. Whapele le afoni. Le professor ia Caroline. O nei tina. Ia. O aia la ia pali ia o nalo ia a o Caroline le ai ia o le tulanga na ia mo me le tina e moni le alofa e alofa I lana tama e alofa I ona ainga e fai la miotonu a wa manino mai ai folinga na taeao mo le folinga o le mai taita o le tangata e le kea le kea iai Malo, whaftai, ka ki koe pae misa kaimi I le structures. Ia, le lana wawe uma. Poi o masina lupe lea na o lona taimi ai tarusanga masina lupe. Amata le ia utai au. Ai tatu e whaika ko structures. Le lana tatu. Le la ufai nei. Te rei tau mawa se tala o tau mawa sis. Te rei mawa se tala te langafta. E mawa ne se tala nei la fiafi po ta le ono. Mana ia. Ta mai I le waa le mai le na si mai le alia mai sa vai it makes sense le tala lo faro mo me o tala fatu tala fau mo me o tala le aini onga nei tala ia tanga ia e ma fai se alia na sau mai sale longa na I mu fanua o le mai tau ele oti I le alia le menga tonu ale o le tala Wale fai ma se mafau alofa pe mo I nei tala ma nei mea. Le lau fa manino le fionga le li minsta. Ina ua uma na fa leo na mulau ulu nta upule nei. Sa ili sa olo I sa vai ma matulang. Le ngata ua fa maonia mai e latou I sa vai le ofiso so I fu malolo ina. A ua fa maonia mai e latou I le ofiso waa. Le se me fa pena na tupu. Sa o wharongo longo I se tasi fo I o le tā lofa radio Samoana nei, matana no whele ne le lale. E matua ofo le tio I tono Samoa, ma o telefoni atu tangata I lana le tio ana nei li taia. E se pepelo mei e tala noine tono le pare mine o Samoa. Le ngata fole natu la epa. Ia watoi mawai I pepelo ar tamaita I whaipuli. Le na whapea mai, ia wawhai mai le ainga la o le alia no des. E na tau muli a whapea mai, e sao, e lua ambulance na lata o mai, e le mawhai na office se ambulance I tono le alia lea. E wawalai mawai na le mamol pepelo le mawhau. Le aina saunga le MT alia, ai a mele mai le alia. Te lo, ole tau o le mele mawhanua. O le whewhewhe tangata pepelo I tono pāle mene. O le mato whai pule, na mula u. Le na manua elo na ingoa I le
keisi falealili momua. A le foi lau toe amata me I le tala whatupu. Hearsay, o tala tutalinga, tala whalonga. A le mea la matanga I le mea. E utu ele si le puru, e whapae na ia. A oere tana tana tua le puru ai au. E ana na whanua noa loto ma whanua. Se o le pale mene o sa mo o le mea kilo uma I ele atunu. Tilo uma I tangata. A lea mai matala le. Nasa u whatau ia whai. O la tala mua lava ina ua adia e mai le saunoanga le fionga le ale ali ia Minster ia vaawau. La tala mua le na whai atu ia tawhia. Yeah. E whi, e le toi umamo me o le wha ngutu lua, tu lou le afioanga, le tau afioanga ma tau whaipule. E le umaila I le wha ngutu lua whai tala o namulau ulu. Tanga I foi, o ia le na mafua I ne le whaafita uli le tula I mai ne ia whanadili. A le fo tu e sau mo me o le whai tala, le sa ta tauna mafau pe mo I pese se. Awa ne o na wha leo ina. Because the sao ele fionga le fonfitalai. O mewa e wha leo ina, it's only a hearsay. Yeah. O la le wingo tala natu la epa. Mea manino, mo meo tala wha tupu, tala hearsay whai tala. Sa ta tau na wha tali. Sao pea le whaipula wha lea lupo ia. Sao ia wha leo. Sao e wha leo. Me vola na wa muso el whaipula wha lea lupo sao e wha leo. Wala na te ro me pepelo. Ia, se tatu sila la tatu I Samoa. O le mea o le tangata le maanga whangafa. Le maanga whangafa, ia, a whai neila o le lo ia ma tangata whai pisinisi. O le tau tin o tangata whai degree, more degree holders. A se vaila I le vai o me, tula I me tu ngata. Tā mai ma whanua I le minsta lava le o aifo, o le soifua maroloina. Pai mai le minsta o soifua maroloina, ina ua whaatonu e fontoe. Le anga whaia le whale whailele. Alu e vaai. A le langa umatana malolonga alu le minsta vaai. Ma le lei ato le whale whaai. Ai oso atu, ai sui le tali ale. A fontoe, whemai. Ele whai te alu e vaai, tono whai te alu e vaai, whafoi, mo mea lei whafole. E sem kau kio ngei mea, O le si le nā whai tala whaatupu e lafi. Nā. O le si nā kangata e lafi whai tala whaatupu. A lewa maua uma pepelo ia mai pepelo lungo o penta whailangi. Lewa maua uma. Tula e pao au o te. Ia, nai te sila fia. Nai te sila fia no sende te oe. Lo Julius sui na wata mai o le a whai drug test. O te whawhetai ua maua tai e le fionga le li pale mia I te tono le pale mene. Ne ua maua tai ai, moni au, o mai I whafo, whai ala tau whaasalaunga le te tōngia, whai ala tau whaasalaunga whau, o mai whai whafo, ai lunga social media, a o lea la sa tali le fionga le li pale mia malanga peneta. O le a maua tai la o tau I, le atu sa o mai te tonu. Ia wa tau vai le iai. Se tu lou la vale ngana tu sao. Pe wa vai atu le peo le pusi. Le peo ni tamai pusi wala lafi solo. Wa le mawhaina tau te tala. Mawhaina le wa maua tai ai I. A la tau pepelo, a la tau faufaunga, a la tau whaaleanga. Whaaleanga uma ia ngaluenga le leo lo tau mwhaile malo. E ati na e ai Samoa. O le tūlanga o le toi alu o le whiunga le li pāre mia. I lunga o pēnta whailangi. Lea o lo tea nei e ana le tio ia ma la tō peitai. O mea umai en whai mai na mafuina le toi alu le whiunga le li lunga. Lea ua whaamania umai to tono le luava yaso nei o fono. Le luava, la se sila man sau tantanga ia. O e pēo no whai atu, matua I la ngona le fia. Wa mantua, o mai nei alato po kalame nei fafo, mai whai alato whasalaunga. Ia e na o alato
tangata lango e fo e fai le tau whaleanga ma toso whapautolo ma ta upu nei. Ai a o lo i te tono le palemeni. Not only so se Samoa se vaipanoa o lo o mai moa i le fono usua Samoa. O Samoa o lo i uma le teleo Democrat cause o fisa uma konsula ambasa komsina i te tono Samoa. Ai le ngata lea o le translate i le tatou fono i lungo le Hansard le whaalongolongo o mai atu nuu o lalangi. E more powerful le network le maua te tono le mauta fono lo o lato me e fai. Le lau whaafofonga o Samoa ma whaafofonga la langi atoa le te le lao le esenga le wa mai sa o le fionga le li pale mia. Ya, tulo wa whalore tala le ia wa pipi ngutu wa le mwhaintau tala wa le mwhaina na whaali me moni. Wa ngā le pūno no wai na le nofo wa peo ni tama i sumu wa le mwhaina toe whela ngā i solo. Ina wa ai atu la wa whelora wa i mele pusi lunga lau. O le mea tā ua ma whanua tu sa ua discuss uma lava mea ia na komu mumu ai ma whaale ngai le malo i whafu. Laua uma discuss uma tu tonu o le waa. O le se furu milion. Ioe. O mea uma ia na mai o tā alolo. Mea uma ia na lele kele. Ai vaila i leo ia na whaitu tonu. Me kama i leo pingi leo kama i pusi. Ioe. Maua tai. Na winga tonu ana le tala tula epa. Le sa tatou mai mua umale to atele le tau whaaleanga. Saua le aiso ai mā moe la tau. Saua le lau whaia. Oka o kai ni tau whaaleanga sa whai i le whai ngā malo. Matua ina ai wa whaongai le fasti a tupe no des. Ia le se fulu miliona le whamai. O le ai se tupe sa whata tu whaina. O ngā wa uma na whaongai le fasti. I wa sa au loa sa unoanga a le ngō matua ia ali. Le ale me tau te tau te tala ai ni tau tupe o taun whala o taun sa whata. Na wa uma na tufa. Ana tau o te whisili sao o tau malamalama. Me la le mawa ele o whaia se anganga mawalalo po se anganga tief sosoani e whai onga o lunga o le tau whaaleanga anga il whai ngā malo. Yeah. Well, that's a simple solution ni me umanei whai. Yeah, no matter what la ni tala toi o mai toi whaaleanga i whafo. Ale na wa mai sa o lava le fionga le li pale mia e o iana mi instale wa tali manino te leo mia. Tu sa o mai te tono le pale mene. O le malai e whai e la le wheta winga la lea. Po folai upo le atunu. Ma wha manino ai mea te tono mo le atina e ino Samoa. Manino le wha mtale ino le one government grant. Grant, ioe. Ioe. Lea ua tatu whanongolongo ni iai. Manino le tua lalo le fionga le mista. Ai ono. Le la ua fa manino foi la I tangata ni aua te le manino e ia pule a ngan fa nga seina tupe pa nga se tupe ia le fala o le ia ma se tali mai ile fa ia tu le ai le to lo tea le committee o a ia tupe asia o fa ai mo o mia e mai te o matua mai fa me ai kuka me ai te mai la tam fa ia la so man to fa tula e po o le sile mainga sa o nei ma fa sala lau ma tau fa lenga fa mai io o afia nga fa mai o le a o nga fota mai te o le a fa fanga te mai te le e le fa pe na o atu nei al fo folanga le fast fa lo nei o le paia inga e lima tau sanga le paia inga le fa to fa pasir tala tupe la amata ilona wa fai ia vaenga tai tasi uma pe o le nava tausa fa iloa le vaenga fast. Alvei, tele o le masau le sa fai tau faleanga. Le u fatino nei la tiu te fai ma le nava tau o le ainga fast. Le la mele o maua. Wa na le nofo. Ia ma tui teeth le mele lo tu like mai. Ia wa vai ma wa fele pepelo le si un po onale. Le na fai na talanga ile tulanga le pensini ma le swau ti aina ma io il tempo lo te ele i chapipi mala e na tu manino fai dunga la fionga le li pale mia io o le taimina o le o te ele i chapipi
e te le i teitai te le i o mai i le japipi. Wa vai le mo le tau whaasese, ma tangata tau whaaleanga. E pe tasi nan ta upu lena wha manino nei lua vai aso. O leo matalai o sioki la o ina pulea, ia leo o tatu vai atu ie. E leo whapolea sa mo e tau, e o foi la i le tau marita pena ina o lea foi, o le price control le uta pena. A le fasili po le ale me o i tono price control, i le se lau sfulu le tau pusamo, e no wha manino o manei mea. Ai oe. Ia e no fa mai mawhawhautu la epa. Oi na vesinga le price control. Yeah. Oi na vesia. O le whainga malo atu la epa. O le ala melo ni. O le whainga malo nei ale fast. O le o atu lato. O le tanga mea ofu filea ma mea umale nei. O le o atu lato tam whai e a uli ma manino ma ia whaingofia mea mo le atu. I un sai mea ia talofa ia o si toi ina ui lena wala au mai nei te uma wala au iai. Oi ale yo. Nei te watu ma le Victor Vio. Na si umanta o Kalambia. Ia lena vai ato. O vai ato for interview mai mahana i Victor Vio le fua. Ia na le tulanga na le. Ia se e ini mta puna e te pena mai morta famun. Ia o le tulanga le famasingonga o le. O le vaianga ia ka lokainga o le afianga o le. Ia. O le whata valvane. Tu sala le lava e tawa nau le pe o le tu o James le a tua ma papali. Le deny la vale le a foi le lato beo ai o le la ao ave ilunga i le whamasinonga mawalunga le Supreme Court. O na lewa ieni a afianga mani whamanianga o ni money laundry le sa fia via i le mele o i tamaiti o Vietnam. Ia ta losia ia tu mawai pia. Awa ne ta tala ina i tua ona lei e malu pui e leo mana o e ta tala i tua i la tau nei. Ia. O te ta e sau comment te whai anga i tala tupe. O lau vai leo te lenga. Pe e ui ana fōringa me whi mei ele deficit le ele tala leo te lenga o tala tupe. A o lea la ina o tū la ile minsta o tupe maua, le revenue wana gei. Ma manino e sa o lea la tu, pat o leo te lenga. O lo le lei tupe o lo awina. Le collecting le whai te minei. Maua lunga tupe maua Samoa. I le tupe, ma le pe o le forecast. Ramanga le iei le tatu tala tupe. E whaalango lango i le au ino tupe. Ma o le le mo mai. E tau nuu le vaai le marole i te minei. I le au ino tupe mai mautinoa. E ngā whatia e le talo tupe mai maua atua talo tupe. Tasa ukunga. Malia ato toa i ai le whaasoa a le fionga le li minsta manino. Ia mantua. O i lātou o la wia la ia me tau tupe mai me tau finance. Le economy. O la wia ia. Ia, lewa manino le lei. Ia paule mea o le tātou whaafo i le vi inga i le tōman whaaftai. I le lātou fo i atau ma whainga. Ina ia maua le whaasilinga ma ia maua le tātou atunu ule le lei. A wale tā penanga o le lumana i o Samoa. Ia, mana ia. O te lose i wana isi si mata upu e te whipa i ai. O le mata upu lea toe interview mai ai le fionga ale sui komesina o le wala tu au mai e manino ai wa te tauna i se fuafuanga i le observer i le latu au mai e pea o tala le sao langa le na wha maunia mai nei a New Zealand ma Australia
O le manino, te le lopo o le ale mele tamwhai ele Samoa Observer. A le a fo le mafua anga le na lato. A whai lato I loa se si mea. O la le mele o I whai loa sa o la I le komisina o leo. Ona o le o tali malo New Zealand tali fo ia I le travel movement a le tamale o Anthony Pelly. O le manino o pele na lu ese ma Samoa ia Februari lua o lua tolu. A le wa fa lua fa tolu na post I lunga le Samoa Observer. Fa pea mai. O le ia le masalonga o le totono Samoa le ia le fugitive lea. Lea la foto fa maunia le tala le na mai Australia. The whole history na fa sa mai ai. E le o fa pea mai o totono Samoa le tamalea. Le manino fa pea mai. He was in Samoa in 2023. Le wa lua o lua ono. E le te o atu tamale Samoa. O lo matai tu mai fo el malo Samoa. Wa le taimi e tu vai atu ai. Te loa o ina tu sa o ai lo I ao o li I leo a Australia. E la wa amai e la le tu walalo a le sui komisina le Observer. I le la tau lo mia peo nei tala le fetaui. Ma vanua wa ta ua le melea. Te le lopo le asa wa ai le body language. I taimi na tula ia I le taimi o limoni. Na pa I lo limoni le taimi o mea ia le tula. Le ala na tali mele fionga le li pale mia. Ua iai le komiti whaapitoa. O le komiti le na. Ma o le ua iai nei vaenga o le ta vale le na fia. Ioe. Pei o ina lea na ta ua le fionga le li pale mia. Pe o tau wa ai atu le body language le li o tau fetoi le li pat o le tau o whaafonga Samoa o lea la ua iai le komiti whaapitoa I le su ina o le hit and run pe se hinti na le na o mai le fionga le li pale mia I le taimina lea se Moni sa noanga la fionga le li pale mia ai o te le avatua I lunga tapo kalame se umatatala no ai tua. Yes. Mana tua. Tele I o mena tupu ta vale le nei na I unga deregister ua le iloa ni mea le ala e ai mea la tau tele I o I la tau malama le ala o maua. Mana ia. Ia. Si I tātala no ai lai tua pape a umatu kukara. Ia o le tulanga le se whano noa wa manino le wa wha maonia mai. O le ale to I ai se moana Pasifika. I le tamisanga leo le Super Rugby. Le lua olo fiki. Ioe. Le a wa wha maonia le a ave ese le moana Pasifika. Very sad you tato alom whanau Samoa lo ta ansa. Very sad. What happened? The records o po le atura? Ia mantua la le sa whai ave singa o whapea mai isi o le mana o New Zealand le mana o Australia le mana Pasifika wa le walwa I lunga ta alo whanau Samoa. Ia. We'll see. Oh, sure. Ia. O e se alo Samoa. Sfutasi tausanga. O akila le seuma. O le alo leo Samoa. O le ua piki ai te tonu o le au soka a le Paris Football Club. I o Farani. Ioe. Ioe. Utasi tausanga e whapea. He's a very good player. O le mena nominatai. Ai o se tamao sana wola to ta alo fatasi lea onga. Wa mata ai la lea tamaa e esele very experienced le leo reta. Na alu sa orta male tu I fale o matua. Po alo le la alo se I se au ai faifo I yele ai. Na talo sanga tamale wata tauna ave. Le la wa ave fata alo ai I le au. Ale wa piki ai la I lalo o le au telea. A Falani, the Paris Football Club. 11 years. He's only 11 years old. O le ainga e whapea na move o na matua o lon tama o le Samoa. Na movie Falangi o le kongkalate whaalaka pia si o na tama.
when they moved, he was only a 2-year-old. He was only a 2-year-old. Lela wal was a full tasi tausanga. Le wa famanu ina ile filfilia ile aula le au soka tamaiti falangi. Ia faftai fo le alo le atno. Falangi le lei ko lana au soka. Yo e. Ia se tala mana ia le natala ua ia tula epa ia watu ile nei avanoa o te avatu ile fa mai ia o tatalo mole se tasi fo o tausonga i tamaita ia Mosina sona loli. She was one of the best player o le tulango tenisi ia sa fape fo ina na lato coachinga fape o ia malona li ia fo le la alo le sabatu i Amerika ia denki sona loli lungo tenisi ia o te ela nei le lafo me tangata te o seata o lo fata o tolia no na ngasi i ona a au lo fata o tolia i Samoa ia se ima le tau pule lo fale tua ia maua pelo na malosi ia na whapela ia na amaila ia nei New Zealand le wai nei ia le fomai ia le tofa ia le fau mai kare moana so na lole le wai nei ia ai ona ile o mawhaina travel le tina ia Mosina ia na ia Mosina a o maua mai le pokalame ia o le tatalo ile atua ia maua pe oele le ola ma le malosi. Ia whapena fo i le tuangane ia tuloma tanu Sanft ia. Whapena maua pe oele. Le lota tele, tātou mafuta i le atua le tatalo. Ia e maua i fo ia whamama venga malolonga i mai o tino. Malo. E inai whanua e lua ia e fia whaatau atu. Io o tasi le eka i lunga i fea i lunga i malo lei o mau le paia Okay. o whaamariina i la le fina watu o le tau ai o le lua se lau wafe tala US io i tau lunga ia e se lau lima sefulu le si afa eka i lalo mai fea i lalo vaia o whanua na e lua leo o whatau atu. Ia, whaasoto, mai tatu po kalame, ia pe a fia o le selau lima se fulu le awha eka, ma le lua selau afe, tala America US dollars, ia mo whanua i lua, lunga i malo lei, matasi i lalo vaya. Ia, mata koko sa mo, tu titia umali i mawhanua. Se fulu tala le tau, wala mai, le ua alu le si vanga o tupe. Te au mai loa umatu tau koko nei tatu tangata mai Samoa ia te atu tatu wala mai pe mise koko Samoa na o se fulu tala Tula epa o le whanua le te tā ua i lalo vaya ia i ngā whea o lalo vaya le i ele whanua le ua i tā i lalo tonu atua i lalo e alu i tale whanua le awala i lalo le talane o le aspitu na sfitu ela tuitua le wala i luma tua ina le paenga nei lalo vai o yo le au tafa o mele sa ele au le MSM ia masal ngā kongwa le alu ele au walanga i luma i ia 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 o e tau i se singa ke ono whatauina okay no it was just interesting about ia o se whanua tu awala ia longo winga wa o malamlama i vaenga na te latu e aluanga i lalo to e aluanga i lunga na e lola ianga i lunga longo i ngala se vaenga e aluanga i lalo i le vanu ia masaru se mea pena aina na whailoa tua e awha eka nei se mea o iai, nei se whale o iai just the land So it's 150,000 Samoan tala, pay 150 US. Yeah, no 150 tala. Okay. 70 US. So I'll be in touch with you. Yeah. Okay. Yeah. Tulanga wa mai atua utula epa
Ua pe o le tele o mea, sa fia tala noina, o le tūlanga la lea ele fono usu a le, ia a le ua whaafofonga ma mai moa uma Samoa, wa tu sa o mai lava tali ma mea I te tonu o le mauta fono. Ia, le taimina, sa o iloa, o I folo la pingi tonu o le mauta fono, o I nai ilo e tele o mea mta upo. So, e taua si mea lea mawhanua. E le to e mauina ai se taimi o Samoa, e matamatai por kalame e whai mai lunga o le. Nā tonu. Le ua ilo e Samoa. E se ma le tau whaaleanga o lo whaia. Le mwhaina la tu talia tono o le whatfono, o I le mesa tauna la tu whina winai, peitai. O le se tali mai. Ale o sau no manino le fionga le li pale mia. Sau no manino le fionga I le ngā matua ia ale. Ki ngā maka, ki ngā kalinga ko wo lunga social media. Yeah, there you go. Yeah. Ia, mawhanua, te manatu o le ua ni o toe mamau ta whailoa I whanua nei. I eri te tununga, ia, a mea tam ta muri. Ia, mata whato whai le eisi I fuisi maliu o sia o sia I sa ta alo I a tia nei o coach I laka pi nei. I o maliu sia o rona suafa o misi wha mausili. Ua suafa foi la ia wha mausili, misiona wha mausili. Lea whatau mauina le tala, le sona. So next Tuesday. Ia, next Tuesday o na toe sauninga. Ia, ai o si tangata tino malo si sa uma nei nalu leo I tutuila. Sa whaifo I mali malo le malo I tutuila. Ia, ai wala no utartala tu mawhanua. Ia pe tutusama o le fatu si na o levana ta o to le fatu ia na manuia lava o to le faitete lava ia io ai fa masiat I le fatua ma le no foalo o le sunga ia misi fa mausili ia fa maisele atu le ainga fa no ia o nisi fu tangi mai ala o le ainga ia fa maisele atu ma fa lo Ia le malo tu le pa ia. Lea o le tato vai masani le nei, ia. O ana nei sa tanu umai ai le tele oka. Ia nana tanu umai alu le wala au I tangata o mai piki ia le fwa whaftai wa ngao atu aitu o le whale Ia le tato jau le nei le tato Renew 28 ia ma le tato Redox Code mo I latou ia le teimi leanga le nei a tato nei New Zealand ma Australia. Teimi on malulu o la whapena foi na whataotolia to telo I latou e maua le ngase le ngungu ia ma le arthritis ia o le taimi le nei whasota I mea whapea te mana o mia sa foi Redox Code ia whapea le tatou Renew 28 ia o le nā o le tatou vai masani lava le nei o le tatou Asia Redox ia pe whamanato atu pea e tolu se lau ma le ono tā la I le pusa ato e whau whangu la popo o whapea. Awana I whapea o le tawa Amerika e tau no fie, na e tau mwhaila ia o le tawa Amerika e tau no fie, a o le tupe Amerika. A o la manao o e whatau mai Amerika, e te tatongia la le exchange rate o le currency o le tupe Amerika I le taimi e whaiaila o whatau. Ia, ma le whaala lava tula epa. lisi tolo fetalainga fa mole o numera aina te fesili me fa mole telefonia por telefonia mo fanua o le fanua po le asiana te mana mai ai fa mole telefonia mo fanua fa telefonia mo fanua ia o telefonia mo fanua si sila ia fa mole o le o tasi lua I valua toluono o tasi o tasi lua I valua toluono o tasi o to umalava o lo New Zealand ma Australia mana o de tatu I le ngata o le Asia o le products le Asia mala wane I le o tasi lua I valua toluono o tasi fa mole ia mole mo a fa pe le te fia mo se numela I le turanga tau fanua ia text mai o tango text tu le numera io te wala o mei fa mole ia ma fanua manatu o le ua ta pa I mai le si u yo le ta por kalami ia va tu la no te mai se
tātala mulmuli ia ma whātou whamai le tātu no ma whalor. Ia, le leitu le epa ia Samoai, ia lau whafonga angale nā i le au nanga masani le lupe whanele. Ia watuai whatatanoa, whasoa, ia mailoilo mata upu. Ia o mata upu lava mātou te watua ina ia whawhaingofie, ona e malamalama, whawhaingofie fui ona e iloa. Mea lo tutupu si o tātou atunu. Mea fui au ngā mo i tātou, e maise i tātou lo nofo i whafo. Ina ia mwhai ai na whai le tātou whasoa, ia ma sosoani e si o tātou atunu. La fo se ngana wasala i o te tātou o tātou au tasi o tātou whanau le tua. Tuu i le tua o ani whale tonu, whamangalo tātou se. Ia o tautonu, ia maua pelo tau file mu, ia soifua ma ia manuia. Tā taranoa alo whatu ia tā whea pea mai ali tātanu pea umale wala wat. Alo whatila. Ia, le nā Samoa ua utu whafonga mai. Ia, manatu o le whaiunga foi leo le tautua ma le au nanga. Ia, alau lupe whalele lalo o le whamalu ale si whonga o tai au fau. Ua loa foi tūla o tātou whafsanga i le nei a fiafi. Ia, whaftai foi nei malo i si manatua o tau umai na o ngai le korisi o Samoa. O lo ua iai nei le tau asosi ta matuai matene tuai o le skopa. Io e la foi le moto o tau skopa. Le moto o tautua o le nā. Ia le nā, o leo o iai le association le tamang tentua i skopa i America USA. Io e whafsota i mai ia o na tau atu leo numera e te whasota i ai. Io e whaiso sau i le aonga na e aonga. I whapena foi tamatuai matene tuai o avele. I le foi la mata o na toe whanga ioi le tatu asosi ia o na whaawa William o le lumanai. Ia te tonunga sa mo telen tau putara noina tātou tuli mata i le whono tai au. Ia matalo fui se teimi e le o umat pōna nei o le a mo manitali o le drug test. Ia ma le tātou whamasino fui le whale alili ua uma. De completely done ua uma. Toi paule me le whatari i tātou o le whai unga. A ua uma ia le afui, le whamasino whale alili. Tau si ia mau masi teimi la tamai ale nei, tae au, ia tātou tālia, ia le tātou le suenga, ia po i lātou le drug tests. Po ai e, tātou tātaro i sau ia awane e si whale tonu. Le anga au ina whale tonu, mai si o le pāle mene. Ia le ia si tātou e whaitau uma o tai o le tātou watulu. Ai a sau nei e sau e wheo nisi. Ia o le whanuanuanga le nā ale atu nuu ato i tai o le tātou mālo. Na o a tau tatala matala noa mai lunga o pēngat whailangi mata tono le wharefono knowing it's dirty. E le o mamā ia lo lato. Ia, manatu Samoa, seu i uta le sā o le nei fo i tautua mai o unanga. Tātou toi tana no tai au. Telefoni sim ta putai au. O se nei temi. So la tupo le ale mele pisa mai vavao me tanta me ai. Io. Ta te lo fu te fi ai. Ta tu filo ile so ta. Ile anga le fa so le tu te ia lo so fua ia ma o la Samoa mo temi la tu on masani tu le pa fa tai li sua.